Bible mushim Ghana, I mean, I'm the shame Bible, I had the shame no number Ghana. A kind of crack, mouth being left and right. Jumaya Sawoye, Bemana and the Bewalan, and you and I said, we didn't know about the Bewalan. Need now buy a bachelor of Prophet Joseph Mensah. The Jumasam name could ye be to me, we could have one behind when the bush him, and now whom been to your mamma and Cosso, who buy a Bible and bear feeling now my own. I was some now your problem there, make catch your print. We were who Ghana and now approach him now was some eye or dagger there. What Tim and can't say. Only problem while a flu and I say flu, only problem. Just said the whole problem on said you say be a woman, sir. Where traveler. So where traveler to say be a woman, booming says, see, there mean to me, sir, and your bicycle, mean booming said be when they're fine. And now you are what they are attracting. But so I would hear that you know, traveler. I was some only problem one. Sanya man, this is the Prophet Joseph Mensah, may cancel your my baby, who bar Prophet, Minam to me, dear, grow caniba. Ma be a doctor say, who will be him. We be a dear crown, Minam to me, man, Prophet Joseph Mensah, who was our crying. Obuha now was some now problem on the new canoe, who will come near free bearman and now buy a bachelor. Prophet Joseph Mensah, Kumasi Krum, waiting at him, a boom boiler junction. Estimating te bombola judge Prophet Joseph Menkwana with the Bible ye so be ye be a Wusiami. Men who shadum TV from 2016, men am the Bible idea with the buyer. With the Aquadum TV, sir, so be ye be a copy, photocopy. Kumasi am ye Juma Jordan the Penada. A crime Wama Sama Stadium Junction, Jarvis, Honda Ye Juma Yaw Danamenda. And what called the Tribal Salvation School. On some year, Juma, the friends, Quesia Dankwan. Red. I try be ye new. Let me a friend a try be Psalm 91, and you might do a crown back. We will cast Psalm 91 goes to 7 times, but the other best idea was missing. What does run upon you, men upon you? Now you be so when the bonny and I be ye out the infant trial and I got it. When I actually be your was my become one was and we a favor oil, we need the answer while we are Juma will be 100 some and a day. Una sour you will be sure who need problem be again. Some 23 what can we 7 times and also the slab say I was since another Nsem what they are slow and him no some case die. Who need problem be again. For Prophet Joseph Mensah, telephone number 055 44 77 959 055 44 77 959 and at 0504 604122 0504 604122. Prophet Joseph Mensah, Macram Joseph Mensah, and that's a I'm saying I did be by me. Go so. Because I just Amanda. So good, please do, and I go back home. And I beg Bishop Mensah, a girl, a be brave. Yamiadum, say, I did a year. A girl, menum, me as Sakura, and so, who say a pa, mammy. It will be a yellow gun, so I had the idea. Obeya, Ombaba. Mom, more bullshit, I'm bushing for Moyariano. Ubia, or whom say, oh, and my one, bra, or bushing and him like a Superman sour, or maybe a good day. As I and mammy get a quart. And no more me and Sakura, as you say, I hear mammy. And he, I come for say, Ubia, Yadia, no tete, no, because I may I take me, papa, may not. And I don't play do grab the Tiwa, my dear, me damn to our number, damn to our number. It's our dear, and then young random, the number do. Bishop Mensah, I hear me.
the two more so be a Ubayare Johnson, Yare, Ubay Drew Bia, who's any gear drew be better. Your family and I are some 12 to me, and just on my him. But I see many soon tea, I made me 20 years a year. And my year, dear, Sabaya ma, my own pre when you say what just so. Me afa omonto ma pay fra. No my pet, but I be a more, mamma, with me a sweet juma. Me wade pam for ho 3 year tibo. You be a pebiano. Omra, Miss Jume be up a so be or just so. Madame may face was said the beer, maybe our time a chick. Cause my may face was fama. Aton who so be boa ma, ye dim. In Tinyame boa next week on the 16th. Mamma if so ne team or more badger no ma betray it when we are ne or mamma Aben noa said ye seen yet to war ye knew and ye jaddy and Tiama rear at say ewo ye sono yes ye na ye jai and no full fried rice needy ye dear to when we are ne Madame was say Yamin Shramo if I can ye son Madame Swase and a genuine boating to consume Yamin Shroud, so time it. Your family and I are some 12 to me, and I just on my him. But I see many soon tea, I made me 20 years a year. And my year, dear, Sabaya ma, my own pre when you say what just so. Betting me afa, to my pay fra. No, my pet, but I be a more, mamma, with me a sweet juma. And me what the pump for 3 year tibo. You'll be up a biano. Omra, Miss Jume be up a so be or just so. Madame may face was said the beer, maybe our time a chick. Cause my may face was fama, Aton who so be boa ma, ye dim. In Tinyame boa next week on the 16th. My may face on it, team or more badger so. No ma betray it when we are ne, or mamma Aben noa. Said ye seen yet to war, ye knew and ye jaddy and Tiama rear at say, ye sono. Yes, ye. Na ye jai and no full fried rice needy. Ye dear to when we are in. Madame was say, Yamin Shramo, if I can yes, no Madame Swase, and a genuine boating to consume. Yamin Shroud, so time it. Your family and I are some 12 to me, and I just on my him. But I see many soon tea, I made me 20 years a year. And my year, dear, Sabaya ma, my own pre when you say what just so. Betting me afa, to my pay fra. No my pet, but I be a more, mamma, with me a sweet juma. Me wade pam for 3 year tibo. You'll be up a biano. Omra, Miss Jume be up a so be or just so. Madame may face was said the beer, maybe our time a chick. Cause my may face was fama, Aton who so be boa ma, ye dim. In Tinyame boa next week on the 16th. Mamma face on it, team or more badger so. No ma betray it when we are ne, or mamma Aben noa. Said ye seen yet to war, ye knew and ye said, and I dare my such Mama Mensah. So quando mi dia do confutaci a moi panto be as a trawanza trada. Hey, talk. Bonnie, I sent back and for Bonero. I got my way. I saw for so come on some dip. Yes, to Banty. Sakrao, Ewiase kwa wie yo. Fa home urade na urade mfa onye bibi wate. Bonnie, I sent back and for Bonero. I can't consent. I saw for so come on some dip. Yes, to
and I did my such row. Mama Mensah, so me can send my judge me ko so bie amatrofo no the amount drew so awon so de wadwen kire de aba bebo Facebook live ye di djuma de no a enya agro kra ho no eye inshira 104.5 Facebook obenye live afi obetumi aba YouTube no so ye inshira TV na eno so otumi aba na wonye live afi Spiritus TV no so be live na enya sem keto na se de ma ho fenesi aba no ma hu se matamfo no ahwe manim no TV no so me why fe opeso ka se mo why fe so ntiminka na je bonu ni on kan ya de so ya na ye awo veni ye me ma me awo me akwa no tanti wo fe hemano hemani mabodwe mitrimi condemn nyame ehira wate mo atafu be ye condemn Nhyira 104.5 Abanya makwaba ube pi afidie no ma kakra me ba cho mun direct man no se onu hu ade nti kakra bi se ya manani hwa hwa sa ye wa ye na pepepe wa atiem mo na bi kan ye makwaba ye wura pa cho mo te sen kisa dum me ho ye de Kristo ase me pa cho udin pa cho ye frame ya o Mensah openi ya Mensah pa cho krobes na ofi bai pa cho me frame humase number 1 pa cho humase wo fa he fa mfoni kakra kwai ene Jacobu area ntemu ho ko boase ya ufra fa konkwanta okay ufra nyan kwanta na udura fa konkwanta ne kura udika pieso okay Chronidin Ebium Humase yeah okay Humase okay number 1 Pachosa okay openya ha yen sra no 4.5 Ewiase mu nsem dwumadien condemn age dwa fiada de no no se be huhuru na pai de pa na do nam yentie yo openya medawase se ene mama kwanya se menso de hami menka ntira mansa Mibaya ayaboko from opening Mensah meeting Humasi number 1 na mitu kwan eko Nhyira Ewiase sem ko pepe bi adi mene mayire na koye nyame ya adum ikonya obi asase bi se opubi ma oye no abe efu ya mienche na mko hu sai ni pan mene kasa ni pano na ye freno opening kujo asare no Nhyira Ewiase efie tina asase no so na wo akura bi ase ben Nhyira Ewiase efro ho dawomase eben kuruba ku efro ho bunu kurum ehona na asase ne da tibra me saka asase no me yense ne metu no makwa akotena sa akura na ase asase so eben akura ne pa ehompo na esensuo ya me ka asase no asem no de share me sana wo ya so nkrata nyina de maame na me tu so sa eji mi koswa shase se me ye adwuma no kaka sana me tu di ye asase no so adwuma nyina ko chitire dua mani nyina ma me no eye kama ti mani ye no na oyen se ti sadia ye beche na me ma fa no so afa ne fa zakrata ye no na chese si ye na se ye wi a ye bu mu ono fafa na me sma fafa nti bra me ye wi no no oyen se ene ye nkoche ndi e fa kum hon payimfo ama omukujira ho koche afudu mu ama ye ama ono na no ye fu went ono tu ni fa na e fa kae no ode maame na omo koche fu no omuchichi flowers ma ye nkochi tiritwan eje so bi ho baby odi ti ebra ye chefu wi pe afebe pe na manisha ase eye me ya ti mi ye chiri ya
afei still na amani no ha na ha me afei ma me ntumi enye adwuma bia ana metu fira kora na ase na me call me krom me ba homa se ho se me bepe me ho ayare hwe ti me di mani chi hospital ahodo en sifo ni kan fo so kwa na me fa nkoye the hospital wo ye mo ha ehia se ehwe no die tuduo no a me di mani chi ne so ma ya ye ko ba ya na se ayi ti be se mfie nkoni na maka dem a ntumi pia bode Fisha say enkono okay ani afiwe mani no bae no I say me share dem a ntumi pia enti abla ye kwache afuo no ya na afi no ana mani nja ase no na me ye sesisi ano adwo no ntumi ye ho adwo biom ti me pe bi na me dia hede sa enti me ya fantini bia ba ma bi me na prabo mo fia na metimu na me de share ne sa say me nya ho de metumi dia ba to adwuma no so enti won hwe na onye adwuma no yi ma me na eba ntumi ho adwuma na ska bi obepimu inchem mu no no won fafa na me so me majefa e pacho ajapade no okru be so ewo adawo mase no so wo fahin ewo ni adubiase wa broni krom side no adubiase broni krom side adawo mase okay ewo na ajapade no wo edi eba sa no kofa mpemfo krom di kuro ne penyin ba ko kan ho na medi adwuma no share abrante ne sa se onhwe machi na onye ho adwuma ma me to no so tu so sa no titi wono 1 million na apetesi akotoa na di goso na mdi adwuma no ma no ti mdi adwuma no ma no na me saba mkrum se mbeto ama ya rehwe so ti me ye gi chini na ya se mintumi enko hwe machi se de mdi adwuma no ma no wa ya koduro me man so bia ni me ho mi ya wa kontrum ti che se kam ne me yere nko a enti na mi yakwan enko hwe enipa na chi sabe ram so no kutafo ni pa no so mdi adwuma ma no so kutafo ni pa no so krum ho kwa na wonim kurum ana wonim bi fe no bia ndi ba sa na che se menim no entam ko mudi no na ya den obi wuro go ti ye mo aben fie mi ana me ba ko firi akra bae na me tu no nim se maduma no me dia ko mo obi enti won ko he na me kire no pakura me de ma so ko he na chi mame ana osiwu no bae to ba akra na se no beto eni pam de adwuma ni jalo no ti won na ni pa no be bo me bana manye se o me kan kire me se adwuma na me de ma no me ja ho bae ni busu ni ko ana efunwa no ebe sisi no se amani si efunwa obi na sami na jafu no hoko dia ono na sase ne ne dia enti amani si efunwa obi efuni shabre no kono omani wo so betu na si efunu ana akwaro so odi hu jai efunu hoko oni no ma no afremi oni mu kuro mu so no abebo mamane na je se eda ho saa ti akola no bebo mamane saa no na mo so tisare wakamate timia metu ho na mo makwa hwese no krampa na me ban die no ye adwuma wa krandi wo sa koye tinafe aka ho na mo tu ko ya me fa so metu sa na mo no na me ne me yere so kwa na ho ntina amana mo tu no tu aye me ya ti no so sa da ho ban fie mi no na me nya akwantu ho na mo bia ti be afrase ya atwamu na me baba ko ono no ye adwuma wo shirim no baaye to ba na mdi tu nanim se me suma wonu akuma ba ko no ko na se mo de abre me se me japade de akuduro no ento onye nkoja me na me nkɔhwɛ se ye no kora na so oboa pinampa me ne me ban simu ye ba ne adubia so ho ekɔ akura na se me du ho na me suma no se onkɔhwɛ fu no mra okɔ na obeka kyɛm se de mi nwan beka ye no kore ya to me no nyina afiri afu ama afuo no o ma saari asase no kura ama nipa fufura odo so o dani afuo nani eye nkoko fuo ya wadu akoko ni bi kura ma ebi ya du kotodwe na mse saaro asen ti nipa me de adwuma ni ja no no ni ho na me twen no ana obae na mbisa no se akwala na se mo beka ntin ma ba na te se no so wo ye no kore se afuo wura no waje fo na firi Nsem atu mani nyina afra asase no so enti me pa me ma me ba no ko hwe na mso ma me na ko hwe kora obra na oni ho
ɛna ɔsɛ no kora nam sɛ ne o mi nkɔgya me na me kɔ hwɛ fu wura no ne kwankora nam so aba ne saa no nkyire mu nkyire me na mpanya mpa me ne no ne me ba no yesi me ne ba ne odi biase ɛhɔ so na masase wura no no ɔte kura na so hu bi tie ba na yɛkɔtoo no ɛwɔ ne fie ɛna yɛne ne transe na hɔ na me yi asɛm no to n'anim sɛ mesoma me ba sɛ ɔmɛhwɛ fie no ɔbaeɛ no asɛm a ɔde abio me ni mente aseɛ nam sɛ mbɛbusa wo sɛ yɛ nokorɛ a mebaeɛ so mama wɔ mo akɔhwɛ ɔm sɛ yɛ nokorɛ nti nnipa a mede gyaa no no ɔno nso wɔnie ɔno nso akɔmfɛm sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ wo na wogye adwuma no firi ne nsa nam sɛ mente aseɛ mbɛbusa wo mede to efie wo yɛ no a ɔte wɔ bɛyɛ 30 minutes na ɔnya asɛm bi anka nkyerɛ me afei obie n'ano a ɔsɛ medeɛ mento wabɛ nam sɛ ɔnto mabɛ me wura nam sɛ na ɛnyɛ wo na woto wabɛ no a wasa de asase no asa ama nnipa foforɔ a wɔyɛ no na ɛno nso ɔte hɔ bɛyɛ 10 minutes ntumi kasa afei ɔsa bue na no ɔsɛ afuo no deɛ me nuabaa na de ma a obi sɛ wɔn no nam sɛ na wo nuabaa na de ma obi sɛ wɔn no na ɛmɛ no a na ɛwɔ so no so ɛwɔ hene na ɛno nso wɔte hɔ nam sɛ ɔfa kasa na meno na ɛkasa na mebu so asɛm a na wayɛ di wompɛ sɛ wɔbɛka biribi akyerɛ me sɛ adeɛ no wayɛ nti ka sɛ mayɛ nti bɔne na aba na mehu ɛkwankoro ɛbɛfa so a yɛbɛsiesie saa asɛm no na wogye akyinyi sɛdeɛ adeɛ no ɛwɔ hɔ nso adeɛ no nso ni hɔ na wogye akyinyi na hwan na ɛkɔtoo saa manifiri asase no so ɔsɛ metu ɛdu pɛ na du no koraa metoɛ no na yɛ loka ɛna metoyɛ na yɛ deɛ loka loka no ne deɛ ɛmɛ no deɛ no afifiri no ɛnya agereke asantefoɔ abɛ no asantefoɔ deɛ no ɛne fɛ loka ɛno saa na ɔmo ka international ne sɛ agereke ɛno ne international agereke to loka nti ɛne deɛ wanto mema agereke ɛyɛ loka ɛdu sɛ loka no deɛ nyɛ ɔpɛ sɛ ɔkyɛ sɛ nyɛ wo dea saa na ɔpa akyerɛ deɛ am so ɔfa yɛwo ka deɛ ɛnyɛ saa na te no a me deɛ menni anideɛ nanso afu deɛ memede makyiri gyaa no sɛbi ɔte hɔ no ɔnyɛ akwara obi a ɔno wawoma akakra na ne yɛmba woɔ deɛ ɔnyɛ akwara saa sɛ wayɛ adeɛ no na wobɛtwa kompompo atoo so ɛna mebɛn nso so no ɔno nso ɔkɔhwɛ adeɛ no sɛ ɛwɔ hɔ a ɔnsa mɛka nkyerɛm sɛ papa adeɛ no ni hɔ nti ɔno nso hwɛ adeɛ no ni hɔ no wabɛmu amanneɛ nti wo nso na adeɛ no nso woakɔsiisi nnipa no nti kwankoro nam sɛ ɔbaɛ kan na yɛhu kwankoro mɛfa so menne afuo wura kan kaka deɛ ɔka ne sɛ medeɛ wɔnto ma bɛ ne loka na ɔto du nti deɛ mepɛ biara no memfa nkɔ am so fa saa na ɔka kyerɛ me sɛ me yare na mentumi anya hwee no nti nana wopɛ sɛ sɛbi wode me serɛ bɔ masom saa no anaa anaasɛ woboa paa na wahyɛ da na wokata w'ania na wadi me saa bɔne no na nyɛ biribi koraa no a nka hunyɛmmɔbɔ koraa sɛ aha na mebɛfa saa ayadeɛ no wasase yi na meyɛ ayadeɛ ka me amede kɔ mu kurom a mantuma amabiom na mantuma amabiom na sɛ mede masase nso agya obi sɛ wɔhwɛ magyapadeɛ ma mena ka ma a megye fie a menyɛ adwuma no menya sɛmpɔ bi atɔ biribi adi a wo nso asaa bɛsiisie no na woagye adwuma no saa afa na saa na ɔfa yɛyɛ no mebɛka nso ɔsɛ saa fa kɔ baabi a wopɛ biara nti wonim sɛ sɛsia no meyare a mete faako no mehu no hwee no nti wonim sɛ mentumi ɛmfa nkɔ baabia nti na woka saa kyerɛm de amate ɛhɔ a na meka kyerɛ mekwara no ne deɛ mediafo no gyan sɛ ɔmo sɔre meɛnkɔ nti yɛsɔreɛ na meyɛ sɛ ɔmo meɛnkɔgya no ɛhɔ police station na mefa nkɔto apolisifoɔ no anim na ɛkwan a mefie wura no ɔpɛ sɛ ɔde mefa so no mente aseɛ na ɛnyɛ medɛ nso ɛhɔ a na mene nkwara no kɔdu police station hɔ nti ɛkɔɔ yɛ a na mekɔto ɔfisa baako hɔ no a ɔma metra sɛ mekyerɛkyerɛ masɛm nyina mu kyerɛ no na ɔyɛ sɛ saa na kyerɛ deɛ no sɛ nnipa no wɔfie hɔ deɛ na ɔte kurom hɔ adeɛ a ɔmo ɛnkɔ na ɔmo kɔhwɛ no mmra nti na ɔnim hɔ a na ɔtu apolisifoɔ mmienu sɛ ɔmo nka me nkwara no ho na ɔmo kɔkye saa nnipa no mmra ɔmo kɔɛ ɔmo kɔdii bɛyɛ sɛ trawers na ɔmo mae ɔmo baeɛ amane ɔmo de baeɛ sɛ ɔmo kɔɛ akoa no adwane ɔmo nsa nka no ana polisi ni ka kyerɛ sɛ neɛ me kwan wa mekɔ bɛkɔ kwan wa nti menkɔ na wɔmo de nkra gya sɛ ɔba a ɛhia no wɔ police station nti ɔbɛba nti memfa me nɔma ma no na ɔno nso mfa ne nɔma ma me no a ɔmo nsa ka no a ɔbɛfrɛ me na me nso aba ɛna ɔgyaa me kwan na me ne me ba kɔɔɛ nti
Ye kwa me hwɛ bia o mo afrɛ o mo nya no ana na wɔtwe na mente ko wia na me ma me ban frɛ police no me frɛ no fa na busa sɛ na asɛm no te sɛ monya akwa no ana na so da bi o ɔmde nkra kɔgya no still o mai enti ati sade ane memra na yehu de bɛyɛ no na mso yo mate ahwa na de kyinya na me ma me ba no esa eso me mu kakra sa ko police station ho ya kwa no ka kyerɛ msa akwa no still o mai enti sɛ me ye complain na me di tia no ana o ma me twro ma no asɛm nyina ana wɔyɛ sɛ te sade a ɛne me ha ka na o mo kɔhwehwɛ akwa no bi o hye bia na o mo nkyedemra ana me bo modena ma me ba no akɔhwehwɛ no na ɔwɔ akura na ase ba bia adwuma no ho ɔno so na fuo ho ana ɔne apostle no ha ka no ɔmkɔɛ no ho no ɔmkɔkye no bae kyɛ mo ɔmde no bae na abɔ bɛ 4:30 to 5 na ɔmde no foro ɛwɔ so na yɛ abrosan na ɔmde no foro soro ho to ɔmde no foro soro no ɔm hyɛ hɔ saa afei na adeɛ sa ana me so me ba so onko bisa pochi ni ma me sese ade sana o mo saka kwa no na ade na o mo pese o mo ye na ade na me so menye ana o ka kire me ba so o ma frɛ me na memra na me ko ti me ko ro ka kire me se o mo saka no nti me de me nko na o mu hia me a o mbe frɛ me ana o ja me kwan na me ne me ba no sa ba be koi enti na waji me no ma se kwan bia so obefrem na de wo ho bia no oni me ka me hwe ya na otwe asa aba on frem me ana me sa ma me ba no frɛ no o ka kire se no o mo atwere na no asɛm nyina wie na o twere na no asɛm wa bo na wo fa sibidi no wo asɛm mum nti wa ka kire se on fa na wo fa asɛm mra na wo fa asɛm no wo fa na ma enti na wo frɛ me no enti wo fa asɛm ba na o twere na no asɛm a obefrɛ me enti me de me sia abotre na msomate ana me sia abotre sa anu so me twen ya be na otwenu na won frɛ no mente hwe na me sa e ma me ba no frɛ ti me ba no frɛ no ka chen se no fa ase na ba na watwere na no asɛm awie na mse na se me nya dai ana se me de me sia abotre na ono abefrɛ me na de wo horo aka kyerɛ me na msomate ma hwe kwan be na otwenu biom na on san frɛ ana me frɛ koe ana o fa ana so tikam nti wasere me okosi a obefrɛ me na ya no pa be na wotwe wa frɛ me na ade san ana ye dai ade chi na pa na me sa frɛ no me frɛ no abarisi wa mpeke na me sa ma me ban sa frɛ abarisi me frɛ be 4 times ni nyina abarisi enso a wampeke na me say na se di asem pa na papa o pese o yemi ana ya sa dai ade chi bi na me sa frɛ afi de me frɛ anko na msenya hwe ehwa na me bo me papa panyin bia ma ne se me dia sem bia ko police station na dia police for no wo me me na asem ase papa enti onyi no ma no so mfrɛ me se bia owu life fufra e bia obefra na me de no ma ne ma me papa e papa so se o frɛ empredu eminsia e ba risi wa ampeke emu enan so de afede na wadum phone kura ofrenko na obo mama ne se yawo afede Mensah nka no ne na nka se o ntidie akwa akoduro no na se wo ba ne dai e sa tam na che se e ko bonya be na asem so me de kwa na che se adi aboso me Mensah police station ho okay ya wonka police no so nka hwe nkyere me ana mba muye ne se ne se si bonya mu na ka na atwumi adi bonya nti holidays abam nti metwen na insurance mu tie pa ma tie insurance film na tenten se so de be dance na o se me de be dance na insurance ko bi am fa so am be bo am ne se a ase me fi owura no o bu mu kwase a me tie ase ene se me de be da mu na mba ya mama ne no abusuafo hayen shawa no 4.5 Ewiase mu Nsem Friday edition hosted by your man Evangelist Michael Entry aka Condemn atiatia for hene ajedwa esi afefu from ehase ne ahase anyame adum sa afidi asumdwe nko okon bia num enti ya bi me pacho una na ne ntokwa ne ba sro why afi de bomodia so be sakra me no ya ka be so ko fa oh nana ni say me say menyem pass
When you was at the end, I don't feel it. I saw for her. You guys say, Jaman, so about when in Casa. The best. I was a on 4.5. Sabro, Bobby in Evria, Obuko, no more to wear my father and call my wife. I want to end it himself 2020. There was a grass. That's still. 2020. Also, yes. I will say, my parents, we just a dream one. Muscle. And now, some was Humasi. Okay. Humasi number 1. Na Hona Papa Ufi by now. I asema or can who ye papa. Eja Yenshin say, a penny Mensah. Yenshin say, a brow ye cocoa wouldn't fear to send a memum. Wouldn't fear to send a yemen. A meno, me check ya, me do ya me dua ni me do aso ase ni na si ye no let me say a di be say in 10 years okay ena mo che no fi sa o de ma wo do ni ko si sa mo che so na edi mfie dodo sei yeze me do wie no ana o ma ye che nti me fa se mfie du so ana mo che ye che so no se mfie du so krampo no aba okay and therefore you when say your phone in shabe do na buy and o mche and onya na chefa and o de ma obi say won hwe but o yenhwa ha ebra ye che phone ma onya o chefa e di mrado do say na sabi eni frayare afima ko pepepe mo chewi en wana na wo hwe so na wo de ma obi ansa na yare ne ba ansa na wo de ma obi ana yare ne ba ansa na me de ma obi ntibra wo de ma opanyin na ma na hwe so na sa me na se mo ni afra ansa se manini fry no amintumi hunu ade ne tina e ma me de ma sa ni pan so wo hwe so ma na ka ma manye bia to bibia di de wa bra nya ni kra Ewiase mu nsem dos nti wodi ma brante no wodi ma no hwan na gina mu ehwe ma because ha me na sabi wani efra hwan na egina mu kire hye ne ba bia wodi eda bra wodi ma brante no sa brante no a me di adwuma ma no ono oka omom ko chefu no ma ye no nti ono kra ne sisi flower ma ye nti na ma me sa da ne adwuma ma ono to ndi omu ehye ni nyina sa brante ne firi kro mu hwa a firi kra na se hwa kro ne ekro be ya akura na se fra ho adawomase pachosa oni wadubia se boni krum side sa adawomase enti odi efuo no ma brantie no se onhwe so no edi mre dodo sei ana mfie sei ana fie wura no efuo wura no gifri ne nsem no ye etiefo person mu hunu eho no ebia me die efuo no ma no ya oji emre oji free ni nsem no o se ebe busu mienu pepepe funi kodi ni nsem busu mienu pepepe na oji free ni nsem sa si wrei be busu mienu pepepe na oji se funi free ni nsem Ewiase be kra mu ni ewo sisi e no start yanka na ka odo ho amame no ko chizi no abusu afọ ha yensa on 4.5 Ewiase mo se me se enko Facebook hwe opanyin wo de wa abra Facebook na be hwe opanyin papa yatimi akokosi kwaye ayefu aye chede ne de ma no sabi eniyare abatu ni kwam masese am no kase unhu bibia otie nyina experience and what they how they kasa egu afidie mu bra Facebook Nhyira 104.5 and afi YouTube nso Nhyira TV and nso obetimi ahwe program ni bi and abetimi nso ahwe program ni bi Spiritus TV live na yenu elinkomo na wafre unu anso say omfa na video no to Nhyira 104.5 na Ewiase mu nsem no edwagu na wo hwe nsem ekoso onye wenku ye wi di case number 2 abrawo na menu ano din ano edinye chese hweya ye kan be kase eboa eja ye nhwe we se nto so me nsana ye nkwaja adwenkyere mfiri ye mpanyimfo ho me se ebra wo de man bo sumi mienu pepepe na brante no ogi efu no efiri ne nsem na aden na wan be bo amane edi nadro se ansana o te se wafuo no
a full run I Jeff Rabrantenism, a dim fear do say. The best in few say na me yare no tina me to me ko aha ti debate 2 years. Why 2 years? Because of okay, because of Brantani nim krom one onimu aha that is one na one aha na onimu ana onimu ba so ana msumi na mini bi nti na yentumi ni ho komo nti wontimi ehuru so wo homa se obeba ho abeka nsi a kire ne so no so obom pa ya se obete wonka na wode eho amane abo wo onim se me na meba ho ma na hu me ana me so mintumi ma hon ti no onim se bia mesoma me nkwala ni bi ma amana ba ha nkwala na ba na nkwala no bia so ni me nche wo nyina so wo batam nti dimfie mienu ansa na wote sa bebe okay nti bra wo ko ho a ukohwe wa asase na chese akozi se emene wo su nyina wato ana se watoto bi wato nyina sa na omo ka kere me ye ba ne abebu nkonta na ya hwa ade se emmafua dodo sei enene wo asase ne so ye ba sisi a say malaria fever wadura ni nyadua heba Mr. Fre 0270417669. Hi. Your friend Nhyira Ewiase to sumi no just so my him. But I see many sunti a made me 20 years here. My year dear, Sabaya ma won pre when Nsem was just so. Betting me afa omonto my pay fra. No my pay but I be a more mamma wetting me a swear juma. Me wade pam for ho 3 year tibo. You be up a biano. Omra me swear juma be up a so be or just so. Madama me fe swase said the bia bibia me bia o time echi cause ma me fe so afama ato ne ho so obebo ma e wo ye yie diem nti nyame bo next week on the 16th ma me fe so ne team omo bajo so no ma be chere tete wonuane oma ma ya be noa se de esi ye tete ho ye nuane ye na ye gya die nti ama yare atese e wo ye so no ye sua ye na ye jai emrofo fried rice ni di ye di yetete onuane no medam ase nyame nhira mo efa konya yeso no madam ikum so ase na na je nimbo atintu nsuo mo hene nyame nhira o so time ye frame na Nhyira Ewiase to so me no ajuso man ma but I see many sunti a made me 20 years here my year dear sabe ma won pre when Nsem wo juso ombetimi afa omonto ma pay fra no my pay but I be am motimi asu adwuma me wade pam for ho 3 year tibo de obi ape bia no omra me su adwuma bi apeso su bi wo juso medama me fe so ase said the bia bibia me bia wo time echi cause ma me fe so afama ato ne ho so obebo ama e wo ye yie diem nti nyame bo next week on the 16th ma me fe so ne team omo bajo so no ma be chere tete wonuane oma ma ya be noa se de esi ye tete ho ye nuane na ye gya die nti ama yare atese e wo ye so no ye sua ye na ye jai emrofo fried rice ni di ye de ye tete wonuane no medam ase nyame nhira mo efa konya ye so no madam ikum so ase na na je nimbo atintu nsuo mo hene nyame nhira o so time ye frame na Nhyira Ewiase to so me no ajuso man ma but I see many sunti a made me 20 years here. My year dear, Sabaya ma won pre when Nsem wo just so. Betimi afa omonto ma pay fra. No my pay but I be am wetimi asu adwuma. Me wade pam for ho 3 year tibo. De obi ape bia no. Omra me su adwuma bi apeso su bi wo just so. Medama me fe so ase said the bia bibia me bia wo time echi cause ma me fe so afama ato ne ho so obebo ama e wo ye yie diem nti nyame bo next week on the 16th ma me fe so ne team omo bajo so no ma be chere tete wonuane oma ma ya be noa se de esi ye tete ho ye nuane na ye gya die nti ama yare atese e wo ye so no ye sua ye na ye jai emrofo fried rice ni di ye de ye tete wonuane no medam ase nyame nhira mo efa konya yeso no madam ikum so ase na na je nimbo atintu nsuo mo hene
nyame nhyira wo sɛ wo time echi yɛfrɛ me Nana Yasanto a ɔtɔ so mmienu adwo so man hima botaeɛ esi m'ani so nti a meedi me 20 years yɛ mmaa yie die sɛ bɛyɛ mmaa a ɔma wɔ mperewanyi nsɛn wɔ dwo so ɔmbɛtumi afa ɔmo ntoma pɛɛ fra na ɔmɛpɛ botaeɛ bi ama ɔmo atumi asua adwuma mewade pamfo hɔ tire yɛ tibɔ deɛ obi apɛ biara no ɔmmra me so adwuma bi a pɛ sɛ osua bi wɔ dwo so medama me efe so ase sɛ da biara bibi a me bia wo time echi cause ma me efe so afa ma ato ne ho so sɛ ɔbɛboa ma ɛwɔ yɛ yie die mu nti nyame bo a next week on the 16th ma me efe so ne team ɔmo ba dwo so na ɔmo abɛkyerɛ tete wɔ nnuane ɔmo ama yɛ abɛnoa sɛ deɛ esi ɛyɛ tete hɔ yɛ nnuane yɛ na yɛ gya die nti ama yareɛ ate se ɛwɔ yɛ so no yɛsua yɛ na yɛgyae emrofo fried rice ni di yɛ de yɛ tete wɔ nnuane no medam ase nyame nhyira mo efa kɔnya yɛ so no madam ikum so ase na ne gye nimbo atinto nsuo mu yene nyame nhyira wo sɛ wo time yɛfrɛ me Nana Yasanto a ɔtɔ so mmienu adwo so man hima botaeɛ esi m'ani so nti a meedi me 20 years yɛ mmaa yie die sɛ bɛyɛ mmaa a ɔma wɔ mperewanyi nsɛn wɔ dwo so ɔmbɛtumi afa ɔmo ntoma pɛɛ fra na ɔmɛpɛ botaeɛ bi ama ɔmo atumi asua adwuma mewade pamfo hɔ tire yɛ tibɔ deɛ obi apɛ biara no ɔmmra me so adwuma bi a pɛ sɛ osua bi wɔ dwo so medama me efe so ase sɛ da biara bibi a me bia wo time echi cause ma me efe so afa ma ato ne ho so sɛ ɔbɛboa ma ɛwɔ yɛ yie die mu nti nyame bo a next week on the 16th ma me efe so ne team ɔmo ba dwo so na ɔmo abɛkyerɛ tete wɔ nnuane ɔmo ama yɛ abɛnoa sɛ deɛ esi ɛyɛ tete hɔ yɛ nnuane yɛ na yɛ gya die nti ama yareɛ ate se ɛwɔ yɛ so no yɛsua yɛ na yɛgyae emrofo fried rice ni di yɛ de yɛ tete wɔ nnuane no Aben wa ha kasi. Aben wa ha news. Aben wa ha kasi. Aben wa ha news na. Aben wa ha kasi. Aben wa ha news na mitie. Asɛm wɔ hɔ na ɛsɛ me de asɛm nam police ni bia kɔgye obeyere asa bo bɛma na gu so adɛn ɛyɛ Aben wɔ ha Soko Aben wɔ ha ɛyɛ ewiase mu nsɛm ɛne ɔbra nsɛm ahodoɔ a ɛba so no ɛne ɛnya abotɛ twitwa ne nkakra ɛde brɛw ɛno ti hyia yɛ memre da bia ɛbrɛ dumienu abɔ ɛde kɔpem sɛ dumienu bɛbɔ apan mu nsɛm a wobɛte no ebi awerɛhoɔ krama ni gyina me ba no ho ɛta feeling moja na me ai na mkache mama sɛ ma krama na ku me ba no ebi nso ɛsere na ɔmema wo sitase ahodoɔ de bi hwɛ bajai sa stars the day pa na no de ma what him says or the amoa wa feel pa this me kuntuno Aben Soko Eso ko ba go yi scanner. Me ko 2 mile domo ye kasa monwa o si ye mo o ko sika ni ma ko ni me ko ma me yiri Where is that? O de anya me be fie wa. Bonia nina minye biem onya me asemunti ena de ma sachiro Yesu benti muma ya sachiro Bonia nina minye biem ya mo baba fisatemo mayo Bonia nina minye biem Bonia nina minye biem onya me asemunti ena de ma sachiro Mama Mensah
Sakrao. Ewiase kwa wie yo. Fa ho ma urade na urade mfa onye bibi wate. Morning, asempa kan for bon the road. On conseil, so for so kan wasem dipia. Yesu ba. Umaya sacho. Bonia, ina mi nebie. Yesu ba ti mi de masacho makele. Bonia, ina mi nebie. Bonia, ina mi nebie. Onya mi asemunti, ene de masacho. Mama Mensah, ina mi nebie. Masacho. Yesu ba ti mi de masacho. Bonia, ina mi nebie. I'm a prophet can see Jenfi. Every time I saw the oil on was so be a bedja so a power spiritual protection oil. I did to manage my bono a bride so. Also Banabeji oil be now so the cobo home by so our bridge were control Cote Nigeria, South Africa, any country. Our Uhia Bambo be no better oil be, especially will be a no man down so a Friday bit a case. They put with dear bushian so ones with dear only panaso. Uhia Sadi will be so the big gary. I have 14 days with the gary wounds so mugary and then chene. A body in the gary pet. Yaria the crude in our babijan. A near my Bible Mensah. Any near to me woman I can carry so. Any day oily I bobine. Then I mean muscle and Namdia dance. Things that for say what can how a bruchiri who are control money on my mind so. So my be now mother in Shire FM mobile Sabekebi. And I say Accra Agauli on Ukraine station on Sabekebi. And I teach my Thomas on Sabekebi. And the Kumasi all the frame number they go on my number so go screen as a frame. Maybe I'll meet me up post to their bro or Canada. Or UK, or US, or Germany, any country, I will be an over premier. Me, I mean, Crano, Sicano, be a can. I bet my post to any money, would you pay be a bit me post to a bro. Me was a many wa with my post to their bro. And I'm a cream nose wa and also probably bit my post to their bro and also spiritual criminals in the tea. Nina upe bia onsabeti makabi na Awurade na so apawo je ne fa ho die me da wase Awurade nka ho so wati bi na baba obepe bi dia kobo ho ban na oye nhira entra ma obonsam fa ho je hana manese ene bia se yi ho wonamfo no manuanom mu abusuan mu unim ne yekoso uhia bambo yente bia na betimi so fo na kosia enti uhia attempts ni bia so betimi awisu na abo ho ban oye nhira so ne me ye Awurade nka ho bye bye. The feminine I asked and to out to me, no just on my him. But I see many swinty I made me 20 years a year. And my year, dear, Sabaya ma, my own pre when you say or just so. Betting me afa to my pay fra. No, my pet, but I be a more, my mom with me a sweet juma. Me what the pump for 3 year tibo. You'll be up a biano. Omra, Miss Juma be up a so be or just so. Madame may face was said the beer, maybe our time a chick. Cause my may face was fama, aton, who so be boama, oh ye diem. In Tinyame boa next week on the 16th. Mamma face so ne team or more badger. No ma betray to one yane, or mamma Aben noa. Said ye seen yet to war, ye knew and ye jaddy and tiama ya rear at say, oh yes, son. Yes, ye. Na ye jai and for fried rice needy. Ye dear to a new Madame was say, Yamin Shram, if I can hear son, Madame Swase, and a genuine boating to Sumwin. Yamin Shroud, so time it. Your friend and I asked and to out to me, no just on my him. But I see many swinty I made me 20 years a year. And my year, dear, Sabaya ma, my own pre when you say what just so. Betting me afa to my pay fra. No, my pet, but I be a more, mamma, with me a sweet juma. Me what the pump for 3 year tibo. You'll be up a biano.
omra mesu adwuma bi apese osu bi wodwo so medama me fe so ase said the bia bibia me bia o time echi because ma me fe so afama ato ne ho so obebo ama e wo ye diem nti nyame bo next week on the 16th ma me fe so ne team omo badwo so na omo be kire tete wonuane omo ma ya benoa se de esi ye tete ho ye nuane ne ye gya die nti ama yare atese e wo ye so no yesua ye na ye jai emrofo fried rice ni di ye di ye tete wonuane no medam ase nyame nhira mo efa konya yeso no madam ikunu so ase na je ni mbo atintu nsuo mo yene nyame nhira wo so time each ye frame na ya santo auto so me na ju so man hima botaye esimani so nti a me di me 20 years ye ema ye die sebe ye ma o ma wo mprewanyi Nsem wo ju so o betimi afa o monto mape fra no my pe botaye bia ma o motimi asu adwuma me wade pam for hotire ye tibo de obi ape bia no omra mesu adwuma bi apese osu bi wodwo so medama me fe so ase said the bia me bia o time echi because ma me fe so afama ato ne ho so obebo ama e wo ye diem nti nyame bo next week on the 16th ma me fe so ne team omo badwo so na omo be kire tete wonuane omo ma ya benoa se de esi ye tete ho ye nuane ne ye gya die nti ama yare atese e wo ye so no yesua ye na ye jai emrofo fried rice ni di ye di ye tete wonuane no medam ase Mensah that's fire to the Angels Dominion International Church adodo na abo me mra ne se akwapa no kwafo no menie Prophet Joseph Mensah me na me de Bible mu hwehwem Ghana ha me na me de hwehwem Bible aye de hwehwem no me na me de ba Ghana ha e kan okre ma obi em left and right edwuma yesa wo ye be ma na ne be wala na ye kunu ana se ye wo gede no oba na ne be wala ni na oba ye be kire Prophet Joseph Mensah edwuma sam na enko yi betumi aye obi kura wa na honhum bi ha ne na busunya ana honhum bi nti nyoma ma ne nkoso oba Bible no be hwe ni na ma wo awu asam na aye problem me ka kire pray wo Ghana ha ana wo approach me na awu asam aye odadwene a wotemen ka asere unni problem wa wo afru kunu ana se fru wo unni problem jise de wo problem won se jise bia wo mu nsa wo twabla se wo twabla te se bia wo membu mi se sisia de mintumi nsa enya oba sima membu mi se bia na de fine ana ye yiwa wo de ato atwa ba se wa wo de da wo yem na wo twabla awo asamu unni problem wo sa nyama de sisia de Prophet Joseph Mensah me cancel nyoma bebre mu oba Prophet me na mtumi die dro kaniba ma obi a doctor say wo biem wo be ye de kra wo me na mtumi ma ne wo Prophet Joseph Mensah me was akwan no obi wo ha na wo asam na yo problem on ni kunu wo be kom na afri be ma na ni na oba ye be kire wo Prophet Joseph Mensah Kumasi krom ha me wetim te bo mbola junction etimetim tebu mbola jaje Prophet Joseph me nko na me de Bible ye hwemu so bi ye bia wo suasua me wo hwa Adom TV from 2016 me na me de Bible ye de ye hwemu de baaye me de akwa Adom TV sa so bi mo ye bia ye copy photocopy Kumasi am ye dwuma da ne benada ko akra me wa Masama Stadium Junction Jarvis honde me ye dwuma yawda na me menda nkoko de Trado Salvation School onso me ye adwuma the friends kwesi adanko hwe akira be ye ni o we me friend akira be yi Psalm 91 enimo do okron baako we wo kan Psalm 91 go so 7 times wo de obesere bi ade wo so me say wo de sra na pa ne nyume na wo de obi so wani bone ana be yi a wo de on fantra na ga ade we na achi be yi obo asem mo be kan mo nu asem we favor oil we ne dia na se wa no na afi yene no atwetwe nkomo na yewia ansa na ebetuma mabedwafo bam na asem na animu atimi ada ho kama na etumi aboa yen enti obehwe amaye ene na hadwente se bomodin na ye de amfa amaye so nyesa yaso yaso be shi na agofa asem papa ma yanhwe se opanyi ma menhwe
eba saa no a police for no o report ma on o hwe on ne yemu a asem ne kamu a say na ekọ unu say wo man kan yi anasa say because o dey asem na mo boso me beba me bo a boso me ensani ne kodi wo mo abrante ne da so ho oda so ho da bia on de okọ na adwuma na a police for na kade na afa ho omun ka hwinje fi say ada no a me koye compare ma no a omo twere ma no asema be sin ne boso me ensa be on kan bibia nkyere me omun ka hwin fa ho nkyere me obi ebu kwase ente say wo de ama police for twam media assembly call on the 8th October ma ye ne honorable ni nkomo honorable good evening sir me patron what is say I don't know why when I also Yami Adam condemn ho ye pa high Shrano 4.5 you ask me 7 in patron honorable Yabuani honorable Jeffrey Yabuani yeah honorable Adaroma em say ye papa inkoma ye di o opanyi ya Mensah asemo ato no say hu nsem no yes honorable efan say me boss so ma akọ say ne papa ne kodi nkomo na ye pese ye misao say ukọ ye no say na akosie Adaroma bue nkyere mu kakra we di me dan wase so ma misao konye Nsem make a friend na Mensah eba me nchen say Nsem nsuafo asoma no say oni obi ekọ nhihye bi efa asasesem be 20 years ago Mensah ni pa kono ne ko no omukwa no be Mensah abe na Mensah oyeso bedua ti abe no odua abe ne be 20 years ni na Mensah o se nani onya problem won ani ho nti amani free abe ne be 9 years ni na ne yere ene abranche bi odi na chi eja no na Mensah omo asase ne so na anu na chi na branche no wa asase no so be ka chere ne se furu anu abeji asase na free ni nsem ama wato mmenu a ewo asase ne so nyina timi so odi asam ne beto mani mu sa na nipa no so timi me mpesu ya so nti ese me de enwo amane ne asesuma amode suma anu no ekodan no ti ma me ni eja Mensah ne ni nipa o ka no ho ne bae no enyina etu anamo eko ana enkomodidi e bia wo bia koso am se yakasa mu no na papa ne gitumu se emmene de emu 10 pe ana na wato na de aka ni nyina no ewo so ti ma me busa mu akohunu se na me pese me hunu se eye ekesesen ana yem se omo ka ho asemi Mensah ma yeti ya so no ne bre ana ni da ho no a ohunu ade no no kai na ni bebo so a na ebe 6 acres ana omuwie no omuchemu to omuchemu no no ne fa na ewo mu ne de eno ne de obeka ho asem CCA to oni mi di nkomo no ai di nkomo ano ojitu mu se mmene de 10 pe na wato na de aka no ewo ho nti Mensah hweso ni editro ana ejano na ne wo fa asibi nso tima ye frɛ no ma obeka asem no se na be ya enko yesi ye bi titi no tini wo fa asem ma na jitu mu se me besoma no wo asase no so mo akohwe se de ne wo fa aka no eye no kwe ana se enye no kwe ye no da nyumre me wo ho no de infonyini ni videos bi eba me nchen ebe kire me se sei enetie no kwe nyame ani mu ni no yenkwa sorry so ye nyame tie mu no ntie ntimi ntwatro ena enye se Mensah free baby na waba medium na nipa no so tema medium na me na me ya assembly ma nipa no so nti ese me twitwa gimi nipa no but assembly ma ne yenso ye duma die ne se si ehwe ne ye pepeyo etu ba bia pepeyo no eda mo nyame nhyira pa nti de ye ne se okoba ye no e ma me frɛ Mensah e ka de wo mu bia e de kyerɛ no ena video no so ma hwe video no de tie bia no mahunu ti ma me frɛ Mensah se de nke wo mu no assembly me mba mu da oka police station sembebre na me kyerɛ ne se mesre no se akonya bi bɛda hɔ na nka ɔno Mensah no ebe ma me de me ho agye asɛm no mu ema yahwɛ ema brantie no agya no a ɔde na sase ma Mensah no na busuafo anaasɛ ɔno amu atua sika no a ɛwɔ emme no ho sika na nka de pepeyo aba na nka misunderstanding bia emba because Mensah da yɛ call no ni ji amikonya no ni Mensah no a anka bia anka yɛ victim anka nka senka ne bufu no a
the moon for Yanwa. Nature say, or draw another papa dead the chain was as and so on, son and any befrano. Let's say, or dokain. The Mr. Germans are sank at the Tibia and on fast and mammy. Na menka, na the Tibia and young foca and soon free her, young quite Germans and an answer. Na the SC Camadia some year cotubiana, near Camadia some yakoto. In the sense, honorable, Akosi say, and raining tea, Akosi saw the mound. What Messi was to say, Papa Nancas say, or Darama. Papa Nina Samuel Canina and say, Mensah, ne Jamensa, and Tiasi no my Brenonian and Inca, entrance Inca, and Wansem. But I Jamen saw the Assembly be Jamo. The Yamuba Canon also a bit me account Wansem. Okay, and Tina, your opinion didn't say, or Darama. Penny Dinty means said I'm found to meet me. But say Jamen said, Opinion could go asari. Me pacho, wajia tum se emeno, wono netoye. If I say a tear phone, you have a phone. Wajia tum se emeno, onona etoye. Wajia tum. Says Embassy Omuche Mono, opinion, Mensah, the Eka Mensah. So on the Michel, and also the Ekam, and I mean, Patomuche Minu. They say Eka Mensah. And the Eka Mensah, but fear was one, Susua, a bad also ye. A bad also ye na. The video no, I mean, for my name, Kono, Yana, me share video no, and the pictures, and give me Muno Yano. I just say, Meno, I'm saying, man, the Yini year no one, the approval from the Billy. But I met 20 years in the beginning. I have to know. There's a mafia to do so ye pa. Doso. Honorable Yadasin in Chimontiano, opinion could gas and Yajatus on the 2 in Nemum, opinion Mensah Yabo Trena Montrasi, na Omon Kawas and Muntriana Canesa. Nadia Obia said, Yasum by a Yana Yasum. If I talk away, as I'm with it, bay. A year and then they are anonymity. Okay, and then on new D Sam come that's into assemblyman and but assemblyman didn't come a new Dubiase assemblyman, the honorable assemblyman. New Dubiase. Petinase assemblyman, honorable Yebois. Why are dear Papa Nedma Power Sum Ghana, why are dear say or Gibrena or some woman ye? Me patrol, and the young say, if you know Queen or young show when you say, Ubetimetuana Monai, Nsra FM4, any assemblyman, any opinion, Yabua Bushaka Cran opinion could just say Bushaka Crabesia, Nayatimi ye at 2 years. Amazon Jaba, Adaroma, young show when you say. Sa any year no. Ana mesmo dizendo. Sa na mse Jamensa no kwana odi asem no obedam no so ehwehwe no. Yedase honorable Yeboah enti yebehwe na yaba na yempacho gina so man ne opinion nkom eja. Me bacho won de assemblyman ekan. What was say afede opinion asari ajatum se ono na eto me no. Na mum akase ebehia na motrase akana ne esese yede to no ye mfanto na asomdwe na pepepe into mimra ujitum sa medam ase assemblyman no so ase ene na dwuma pa wadie na sensia na ono so mo kan ya na me matie bie se ono na kasa sa ase mu ho a ono so odi eto anim enti so pese o yi asem no ekofie ekosiesie dia me dia me madwen kyerem se me asem me ntumi ehu baby am de be fanti na me de abeda mo me musu di se musu mutumi siesie bibia ma ewie nkunimde di se obeye adom se obosiesie dia omoka mo ho e wa ha ni siesie asem no wa ha ma me ye na was high in show no 4.5 Ewiase Nsem Friday edition hosting by your man evangelist Michael Entry honorable Pacho so the honorable can open and one also okay ye nyim free Nhyira FM ha e da so ofikesim ye ne producer any assemblyman any wo busua any opinion busua na e ka bo ma me atrase fikesim ne asiesie ne monyese ye free akosi se ye be wo se ye wie bibia ne de ho reporter bre ye tie for ne ahwefo se afedi assembly ya kan wie ye de kobo animu na ma e da so wo Nhyira F4 Nsem a police fe kodi won Nsem any ba bia bi fa ye bia ne betu anama ne de akire kosi se wo sebi predu asabra wo bre wo video mu finhye duonu ni ye adwuma den so behwe wo ma na sebi yare abo kwama ma ne waye ni freni wo be obi ne kura won sado wo foro so ha enya awre ho wo bre so aba wo se wudi obi ntimi nsisew e wa santema mu ha
sebi ye nyina yeso ye wura tumi no obi ansem wa ha so be memo aye adwuma ye hunu sebi preduasa nkwase adwuma mfie du ya chedo de amount no no so ye nyansani badwema timi koton wa japade edi sadia asase mani pafoforo ye kokofuo na ne wo ye kokofuo no no panyimfo se sebi ko to se ja so ye nko abodusemu a o se su na do die no nto panyin ye di akire ye nyama ne nka ne mo assemblyman wa ya adwuma pa enti ne pese appreciate ne wo ho no enti ye mfa ma no na panyimfo se di onum to de gina tro no kon bia so papa obetime di enima man kunim di aba ye da se honorable yes sir ya mi sha wate why adie pa ye ye ne ye tiefo ne ahwefo nyina bo aba so e wa adwuma papa why na me producer so ma kwan o chia obi wo mpasua so wa chia na afi ye nya kwan ne to aso ye di kan me da waso mama me sa akonya seminti obi bia me kasa me chia ni pa no do so sen me ma me kwa minti ni moni ade ye di kan se me di asedama petinyina sefo nyina ne adubia semanfo nyina obi bia o wakoma pa odo ene tima so pese obo adubia sema no me din hia ene mpaebo ekoma no so nya ho de na nyame nhye ne de no ntimi mboa ma adubia sema ne Ghana enkoso me da wase. Yes, so yeah, that's all right. God bless you. Abodjuma, we need friend assemblyman on travel man, man. Penny for the sebi penny tefi massive yam for. Now sebi penny so tefi on crying and cable and carry for can. And I be granted abodjuma. Why are you pa? Yamran afi ye. Will be okay. Nana yanko. Nana. Kakra me can say. Abe minimo kakra. Yeah. Atoton sansa mu dua meni bi. Okay. Abeno ye de ba ko bi abeje 150. Me di ka twa mebo. 150 cedis. Okay. Ena de tosu mienu no asam na me mente hwase papa. Tia mente ase ne se. Wodine ho a wonte ne ba tia mente ho na ase papa ne se. Opani me pese me busa ase. Koko ye ya eyeyom ye nche no. Wuja cha asase ne koko na fa ne ye wo dia. Ana abeno mo ye ne sei. Pa cho be do asipi abefuro o yen se ye che na se me to abenu free asase so a no wasan fa na asase se kokofuo dia ene ye cha e ye dia forever no ntina me busa busa we dia na ya be ka me se dia na cha asase no woni ho asase ni bi ka me dia ni emelu wo so no nti nyini na me to a cha se ko fa na asase ka be no so asase ko to dia no yo ni agre kan ye ba ko be ji wo se ma ya adwuma ihunu ye be check ne yabo nana mitimi hu se wi aso ho nukre ne kende ene ni pata sani bia so no so be ka nukre de obehia otamfo menya sem bia sem bo so a wote a wo bona be wa bia no akodi konkonsa asem bo so a yesa wo ka asem bo so a pani busa wo kra no a wo mini bi na ho no ye twatro kakra na enso so na yesa wo ka asem ni nyina nkwa yie on na be me bono me di si papa na mu dwa so no ne aye papa ne sa ti se kwadwa sale no pa be na afa ato ne aye afra ne say sanfuo saduka o sadianyo enu nti no aye papa ne sa na wi aso hu because pepe we no chance and no ni fly hold on me can say me say aye masasi bi o me ya banjifo wi na na wo mo dofo mo bro mi ya fo no kwa ma banche no so aya nto we prambe enti de ma ntwabo na we so hu na nipa timi kwa ye dwuma na wa anya ade nti ka ba pra kra anya bi kra na bo fupam ke di dwa kra ampo to ga esia mienu na to samra kinsopu na bumu mienu na chechire kra na fama ne no wa ankohwe no wa anya de hwe wasa afa na be akoto ara opa kwase adua on infigire na akosia papa bando me see adua mo beka sem na menni wo ba ko ya 150,000 tani ededie yente so kapre o ka 100,000 kwa papa nka me mente ase ka me twa aka me na atwema so so ye sisifo papa na yade ya obi bedi o yade ya kokosachi na bitimi ya dende na wiase ade ya e wo wiase e ye nifra wate na wiase yenya ne sa ka wo nipa wa ba ye wadwuma madwuma na ba wo yale wantini ankohwe no wantohwe ankomba no na kabroni wa wu kra se bia ye bo no 1 cedi kra ke tobi chechire fa koma no ke no kra no ke ye ka se kra ke no kra nhira kwan da ho ma
ni si de pesa wona aye papa ne sa no sama me yeda se na ye bi adwenkyere no se ohwe de keka kwa se woni obi aye japade a chedere de ama na fi na ni afira na nu achi bosome mienu ode ne de ama obi se won hwema na oyeni fira ni nti sebi ntodua so obi hwema no na bosome mienu timi gi ade de firi nipa ne nsem eton as eme wo so nyina de mu obi to no kwa sa de asase ne ma nipa foforo so nya su kokoo dia ene wo si nipa kire wo se ni fira ya de no woni mu bi e ono na adwenkyere no eja na so far sante patcho yentie wo condemn mame fan call police for no so police for ebi ya adwuma pa na bi so ha adwene wom hwɛ sɛ de papa yi ani afira na ɔde asɛm abedan mu ɔkasa wɔ ha na wɔse ebi wɔ kora ɔba ɔbɔ besia ɛna de ba na bosom miɛnsa muntimi nka bibia mfa ho obi anka police adwuma ne kyerɛ sɛ mo na mo de asomdwie ɛba ba bia basabasa yɛ de bɛn asi afi de den na ɛkɔso ni yɛsrɛ Ghana police for yɛsrɛ mu enyo mu nyinaa nanso ebi abɛfrafra ama adwuma no asɛ ayɛ bisi basa bi meaning policeman bi yɛfrɛ no Mahmood masa wayɛ very good ɔmfa wo ne nipa a wote ɔmfa wo ne sɛ deɛ wote baabi amra no da no ɔde bɛto ɛno ne police adwuma mesrɛ mu bebree na wɔtɛ kɛyɛ MTTU wayɛ very good sɛ wakoyɛ lawyer kora Mahmood amkanasem wakoyɛ lawyer so nti mesrɛ police for no sɛ obi de asɛm bɛda mo saa monhwɛ sɛ mo de asɛm no bɛto baabi a yɛde bɛn ɛda impo kora no ne teacher nso obi a wɔyɛlɛ ne fira yɛn consider the nipa no tebia wɔ mu no ne yɛnhwɛ ne yɛmfa asɛm no nyɛ de bɛn ɛnto baabi a ɛwɔ ɛna deɛ ɛtɔ so mmienu a meka fa ba honorable megye di sɛ wayɛ adwuma pa nyame sira no na ne mpatam nso de okoso iye no onto aso nyane saa medase bebre so far santra ten kan nyame sira no kosi boafo ha kosi odi wa champion ni wasumwa ye da hono no champion ni wasi be ka de you say champion ni wasi wasumwa ala champion ni wasumwa so it's champion ni kozi se ma kire mu se ma djeche so champion nim se wa na wasumwa sa na ka no o champion nim na sam ka ti wan fana sam kana nso so a eni mu na ho champion nim sam ka o se nana wasumwa thank you that's Evia Uganda 2020 condemn kozi minim ke papa no ko police station no how many times okay was it basi sabe police station ko ko be prince ya sanso ko no mo se dey ko bia se onya ono kaso be frame a on frame tina me am ko se me kotia de krontia e ma on frame me ko aso de ko na me frɛ me tumba di be na awtwe no na on frɛ me frɛ a on fa nti on fa ntina se me ko hwa de koro na me sa ko da bia so ni ho me ko ya man kotoro da bia me ko so me kotoro uko ka de ne chew se bia nza me kwa wase enipa no first no wase no ofase no omra oma ndi no ofase no omra no oma ni dibe bosome na ne ofase no koy na no di ya schools ya me ko bia no a na eno di ya me schools na kese me ko no kasa no ofase no ma ya na masaba eja o de kondo onse ye ne put for no adwuma na e fa baby on say why we are be blame police for sometimes and you mom on say ye papa ifrechi na eba edie na sabio police officer no ubeko station hokura na wo ka no sabi telephone kura de course kura no bi ni ho no ka se bi hu miss call kura na me de line no kwa akofre phone kura bi osi bi susu so credit ni so ene bebi abko bi abi so so credit ni so no sabio police officer no na sabio do bebi ntu on say use ni credit en say mfanya ne niema law fair ka ni ho ani ato petrol gum ni aka che police officer and say case bi aba anti police officer ntuka no na won fa nkonko ye say adwuma no mra oh de ma abruchi wo modwuma no
etimi koyi ade bia na yesi abrocha police for mu ntisi abrocha police for no abrocha police for ana police ni o abrochi no wono no sabe ya provide bibia de ama no anti wanya bibia no de twetwa no ho say o de be excuse so tiase ka na wo pa ka si wono mo CID ya sheda ateto ya nim ya tro say asebi se ba ekwase ne efa so ka we na ade beko ana se woni ka hye ya wo honie obedu police station baby ka gro mu ni bi no di as progressive district council me district but baby okoye no he fa no okoye eja hefa police station nyodi biase ehọ na nkasa na akwa nyodi biase kro mu ba ka che no okoye no ebi kra ka ni ho officer no yusu ka mpa che na papa auto petrol good ka ni no dia mintimi police dia mintimi da bi ento petrol mu ka ma za na akwa yeduma ana police ni na fa ne dabi oso for cent dabi meko akosi police ni bi en ho emra hye ne se ukoye adwuma fa wo ka no personal car no se fa ko chi obi aso mo personal car ko chi de bi anti police ni de nya ne no ansa na na no to petrol good ka ni akosi me to dia na se fat unim so ko ba car dia to petrol good ka ya obe ka dia ba emra gushi wo nyamra tenten akosi ba emra tenten eno de me ka ma se ma de won person me ka ma se ka cho me ti ase akosi fa yini ma no ma men ka ma se o pa yo ka sa fa ma men ka ma se ma men ka ma se mo anda bia men ko me ka se obi akosi nyam na me ka condition na me pe what you say please for sabi se ko police station case wo e ka ya available a obeti metu car no dia kwa akura na se won mo a sabi obekọ amran so kire se wo se mo na mo provide everything ede so bi report to a so mo ene ko ekofa nipa ne ni ba oh metiase please ni metiase se ye obi basabasa police ni na mrama no kwan se nipa na ba beka che wo ha no wo na eche oboa no but any situation say minutes ka ombotom na wo de case ya ba kabra ka so ni station wo no mo na police ni se me kwa kofa ko si ho minimo ka ho ka do do say no anti ba ko kra ka e bia no bi su de koye adwuma foforo no ti da bia ni adwuma ma men ka masem on tie ni nyina mo ye kaye no papa no ko ha ordinary sapa na eko men ka so kwa kotu kama police officer no na me ka sem o miwra and ebia na ka na ni ho no mo a o ska wa yem fa dropping yem ko papa no ho yem konko hese de na ekro na akona do nta papa na akwa police a sebio papa no ko no wuyi wana musi ni si ho no ma o de bi onko police officer no nkodi nkomo mo no da prison we say mami do o ti ase enti na me cho se do ba bia ma hwe ye nti ase o nti ase o be blame police officer no police sabi eto bi ebinum ye mistake ebi enfom so ebinum ho ye nipa please don't be mistakes no correct but do baby a what push ni she wo bebre a enye ye ono nso se baby a ne kakra wa ye de ama no ono no mfa nkofa drop mfa tell me de boa me papa nti na me nko baby ana no me da se o de mfa no nto de to so mienu no papa yi de na ye ka no eye embe no ho asem no papa na o ye sa de no o se ye chinitu fanyi ko gasare men na please for side na me be blame that side papa no I will fa say I will say ye chi papa contribution o ba bia o se do besi aka na fa I will say ye chi papa no yeah because sabi ayo bi ajapade asase de ye odia batemra o so say otu na benefit so dia nsa na asase na be ye odia yeah pacho be ka che say woman anyini nti be tu free so pacho da bi na nipa na wodu achi ja no ye to me no edina hia na papa no be ka che say wonfra sate no edina hia nsa na wote edi ben fi mi no na wa we asem obi a wo ye de akire ja wo ko si problem ba ho problem a wo ne say okoto ni krom wo no de ade ni krom man no nso onim we ni krom na we no nso sebi na ni fra ni nto no nso ono ogisi obi mum na de na akọ ho no akọhwe nti 2 years down no ye san ko akọhwe na se sa ta am de ono akọnyu nso akọji sika mpo oni si ato ne me sa ti wani so aduare ada da mi ye chen dia mini so kapere bi asem na ya mfie duni urade nyame mfie du na se bi wo japade ati o menkase de fie afase wura ne ye ne nye sabi woni afira kora sabi wadwene nseye eni fra nya adwene seye me tu isi sabi me be ma be wudi anka mani mfira
What yes? Oh, the over Peresa. I know you agree. I know you are. Oh, yes, I. Remember, Infra. Bonini. Nipa Bonini say, and only because you time so you remember medical. Show what you remember 10 good years. What you Japadia Sabi into papa and count that could class me want to go away. Oh, yeah, be. Now the few men no call on. Yeah, be. 10 years. No, Japan. Kako home fear me. And fear me, you are Jim Watrina. Fear me, no, to Japan. Tim Fion Suma Kennedy, a Japan. Now, which our Japan to one that are fed to better home, so Papa. And 7 years in here. What's your year? Why mistake? 7 years. Your class as soon as you class. What's the one? To Niba. Uni ni padu sabi wana so mu ma akọ no mfie mienu na ansa akọ hwe no me ba bia ma me kama sa da me kama sa na mo so me producer o ti ase o jeje padi ato no 7 years ama ya di plot mo asase mo bi me kasa nwa kra waja padi ada 7 years papa dai afene tu ba be prese Japan me kasa me mpre but also you mistake of a baby. Okay, Japan, we have to be a Jawako baby, sister, you, many fra, me you be a boy, into Sabuniji, in Sabusu, class or Mosica, and be a city, I have 500,000 to Yabi. I will be pump up to phone call. Not for sure, Japan. Oh, Mark, can also can have an accordion and what Japan will now hold you want to for Bianco. For 7 years, phone acquire and anka dosoa and come better if you take on present bia a swap beswaba mo dibi into baby conquer kuku na so anasa nso ye onko je ho kakra mre woni abusafo afiansu ni afi wojama asase no kwega se aduama anka se aduama na nyini se nyini biem kra aden eja akosi enso ade no na me ka obaso me me muda ho aden kosi ande muda ho pa me to se eja kosi bo wa ina no na afi ko ajama nso wie ya na no wi na ene se di si abamu no o wi entem kra na ogoro adaro mama to obi ani mo ye edikai ogoro memu ado mfino na watwe a etwamenene na watwe no e dwumadie ababawa na obi bo ne tuku no enra ana omugini na watwe da enne no mukọ court nti mukọ ye no se court asa ahye ye fa ne nkotum ena misa nkokoda remand na watwe mienu sanse na ono so ne nsa no etu na kasa no nti ye fa ne nko nti asem no muguso 8 nti atiefo amafo ebusa ho nsem na ekore se na akwakosie areho se no mudi na watwe da ne gese areho fa se ababa wa woni we na bibia obi abefa no na etu akakasa no ne ma me na nwene nnya bia na nwene nti abusafo mo amubusa ho nsem sana akwakosie omo na branch ne kokot ne ese mo sa so on man na otwemienu na omo san fa namra but ababa wan de munsie no na wudi na otweda afi yemna ye papa yasem no ye papa na sem no oka no e yara hosem na uti asem ma na sem na wose wo ko papa no no agitu mu awon ne ka e de asudi e ba wiase no eya se wonni bia wasem ka eya so wasem ka eya uti papa na sem na utimi se okoye adwuma na yare ne ball no nyini panya no bi on ma sabio mesra mekon na nifra o chimba ne so ne mu ibu okra na eja obitime bua no so ne mu de na ante etime ko ba bi etime wako bi etime bua no disibia wo nya bibisa enkwa o hyedem obedi ya o se ebi matuma ye japade bua be nya point menko police for the bitimi akọ ba ko mienu se police for asem bu onu na se ko ba ko mienu miensa obu okọ obaka se ye enye de bi obetu aka so betwa kwan de akọ no ka chen so fan ko be bitimi de akọ no onu se bia papa yi oni
na chi ni bi na ni mu ni bi asem Mensah no na chi ahye na ni mu so ahye kese wo dia ni bi nti se na bia ode na fa kwan so ana nso dia ba se yemmo na pe kwan bia betima afo so amana so nya kakra obitimi nya bi yedidi enti ba ode ba ha na asem man na se just asem ne man na onua betu anamo be dia chiri amo be kan dia sum dia be ba amana so nya kakra na dia hwe no asem kamera wo it is a bit messy to say. Yeah, but we do. Yeah, from my assembly member. No, Tuana, no, papa. Oh, say, be a more or Massam Cano say, assembly man, Bemua. Papa, and young say, assembly about Sassin. Obey, I'm at the BCB, I'll be to the upper. 8 weeks the baby truck can be free bako sa boronos eti papa ne de ne e fa ma sam na ma no mu ntua na mo ko so papa no tom okoti asam no afohwe papa ne komodi na onu mu di na afi na gese eti asa ye adwuma enti yenya ma o mo na papa no o mo ehwe no o mo mo wati ka ma sam na ma ne ti be hwe no mo because yare bia no no yare any fryer ya papa akwasi bo afo no na tin jo so na je se ne be ma be wude ne o se ne se obi a won na dwene ono ne de no ono wati free ai obi ono oya akwasi bo afo ya o jama ara na ayo go sa o kasana o kasana ka won se obi twa okay o de ka ono mu ne dia wa je na aje se o ono plan no eti se ono ne kaka ni de be yare no o wase wa yare bi a be yare ase ka won ka fa de be ya o fanti point de se ka sai no edi de o mu ne se ono de o ti no ka re so ba cha o be ma no ani be ni me o de Ghana da bi o yare bi e no ya se yare e fa yare kama ka to form se ubedi ubewi abebe ana beji bibi kura sia unu de aba na wakọ ogani ana me paase me ka se ti ni ebe fra de ne ka me ma wukura ke bibi ba obetima akọ de aba me ma piko me ma kura wu enso mo nam ko ba ye oyi gentle ana bi ko ebo ko obetima akọ Dr. Muzo ko obetima ma da ko ba kura uduwo mba ko kura ni France nyame adom ko Yesu nche obesam ya o da se better ni friend de mumi ni frank papa asma to ni frank de timinto na obetimi akọ fa ye ne ma no pese me boza aka kana eja anya bi ade no wani ni fry na ade no so e oh na se na de se we na de o break hey wo ko kasa fa na o break apa ya na gese kania so wa yo eja se jawo ba la jawo eja ni de ya obi betimi de ade ama he me kai se me wi ko me kasi me me kai se me kai se ye gina abatoro ababa wa bi se me ye ni papa my man papa ano so wakoto abade amami ne ma me ne se de be ma no to abama no fa na danfo kan ne nchen okwu ya timi koto abama eja ma so na go ne ko ye no okuto ma na ma so na isa na kuto ma obi fufu se oni ejeni fredi ye enya de ko se bo afese so ano o jase oh atu ko ti be wudi eja ti ase I was thinking eja man so kana sa mama na nka for ayi sa ono 4.5 we are sibo eja man so dia wan chai come to one ka my go you don't find one champion where guys are na me obi a dey me yeso for na me dey yeso for and me tie na me obofo who propose as a obofo who dey find you kaka me say kaka who dey kaka na ma jama so my I woman my kaka ko si ma for na ma na mic yeah wakawi we dey so sabi o ejabeto we dey wo ejabeto ko si ma fo ejabeto ko si ma ogoro wo kin ka na yiri mi anko dey na wo ye me fa ko mark ni ya mo go so fo amba ko si ma fo pa de ko si be ka ah ebe nwa so far me obofo so ate kwa amane tinko me ma da amane na nkonya no ko si ke ka me ko me kana so fo mi enu amo wa oh na na be du ah e bi onu no jai e mo ya je
Hey, I told you. Is that what you? Oh, God, yeah, everybody. And it's a. Oh, yeah, so, oh, yeah. What do you want, everybody? If you like, we'll be anything. Okay. Nana, you have been at tea. It's so covered today. Nana, you have been tea. Make a choice about Diabra. Whatever, and Nsem Kitwa say, a show covered to your banoswa, and Yama Wayana Noting. Who for fair fennel, a show covered to your bar, but we be a twin chain or ye Juma Papa, a boa manfo. What Juma Seven Crata, some wire sem ya bodia or Dania Nan and I be but Daniamo, Nisu to me than Jabia, in Subia, Nisu, or in Sunyamu president, with me than Subia, your bodia no consort today. Oh, acquire a semester, yes, Wabundia, and an ampachai, Jen Mammy, not man in dedo, and part not done it. Now are you free? Nana be Sibra, or I'm gonna say my Obafuka, I will kill one. I said, Dr. Mensah. Now, free Conongon and Patamus will be so just so. You will say, I'm going to say my card over a quangwa, Nibu to Kituebi, and you won't be Chonibia. Kotowi on Toshi. The beer Nipaduno and a corner say, Catanana Pemwa boy, Sikasa, Juma say, Yawarism, also can be. Now, qua Sikasem, a swim call Faso Beboa Moneska. Nana Yabu are gonna say mine. Ua Buchira. WhatsApp number abe friend no ediasi so aka wasama kire no eno kra na yemfre ye kasagusu na na mepa cho ye frame yasemesi wa kasagusu no o nto be ye ne sa no dia reply ye kan borofo bia wo honom ya so ye nka borofo ye katwi mesi ye kasanso yemfre na WhatsApp number no ye 0557667510 0557667510 na woni na ye bia kasa. The telephone number is 0243 13 45 35. 0243 13 45 35. Now, a Sio Cabresuji, Achuche and Como. Now, say, a Sio Cabresuji, a beer hotel from the Queen's Park Hotel. Now, or baby Abacobia, no, Chibia, the ladies' night, Bahonum, ladies' night, the Baho, a Queen's Park Hotel, Gonasa, my Queen's Park Hotel, Chibia, ladies' night, a Manqua, Mumramijim, Namunjiboni, Munjarin Sum, and a Jimqua, Bibia Bekama. Nana yabi memenda o china say ladies night e jinamutu e china say mi jinamu den awade tipeda na ba kotomo o jaya ne bibia be him ne nyina de ho ba jim si aka mu nya nyina de ho ba jim bi etina na yabi no kona omwa we amazing training foundation obote me fan to anim say wo guso e teach omanfo bra na wo to ba jintiti ni bi wo mu na akwakofa oye ekwan faso a modern biodigester 3D epoxy detergent any de keka ho na waso mu echemu omu chese wo mu be mamon tete na tie eda edi kan no wo mu be kire 3D epoxy any floor tiles ibi I heard tiles ibia biofuel uflashi ana biogas fertilizer and a rubber biogas and a condemn condemn we decide condemn e wo condemn ye dru ni wo condemn ye dru ni shiwura na condemn wo ye nipa condemn nipa condemn ni nyina wo de aba a wo kire manfo na any sika wo gi wo no sa program nyina no ye 200 Ghana cedis nyame adoma 25 January 2020 ya and e baso because the Church of Pentecost Downwell Methodist no ewo dichem so program etosum yenu no so ebeba so prekese drink wow carrot drink ebeche ana fe body a no so kokko ayibi ye kokko pa ye aye ayi drink pa enyasem keto soya bean kebab ana soya drink bar soup any cake soup and a meat pie, chips, banana, cake, so much, and also 100 Ghana cedis. Umpediana, 25th na 25 January, and also almost ebeche, Shannon Sarapano, soon pay mu, no upon 9. And 100 Ghana cedis. Because of the Church of Pentecost, Womo Aben, Downwell, Womasia, Methodist, Ditcham, so 0244
858110 0244 858110 na woni mpanyifo akasa Gifas Health Company Limited wo mo de Gifas mixture e de aba edwaso Gifas mixture de unya bia eboa papa e manipedua no e de ne ho e ma bibia ekoso kama unya bia nam yade bia tete wo gonorrhea syphilis kikaye be ma nche na agemu ni nyina e be boa papa na pebia to a uko heba shops bia buso eno achi Gifas P capsules wo de aba e memadru BC bonze ku buso na yesi ku be ma bigina so pem na ko wanim upibia to na akokoli na ka ewo Ashtown se wa heba ewo Asante Mampong ana se obe fresh 0203689888 0203689888 na no makasa driver papa na edwuma di FM ene de bremo driver for se na me bom abaso na nsa ne na echi nyina sa afi mo nkum ni packet se mu kumpa papa accident munya over 3000 last year say new 3000 2000 BB na this year say mo ko monimpa matutum budget mo reason ko high mo kum papa na mo ka uza mo accident na eba no na de mo anipa no susu e free mu ti yesre mo monte so wona waso mu ye de dwumade eba ye 104.5 na Love FM ene de kokoboy e bremu ono kan bi any National Road Safety Commission of DVLA aboafo ni bi ni otu asika rural bank omo ekrai mu oflutu shares no bra na betubi konkrabata hudu ni nyina ho nyina obenya bi nyadua eba center o de nyadua eba mixture e de aba eno susu pebi na emwo bia ebe fine malaria bi a che wono ase ebetu kra pharmacy bi ebe wono kwa ebi wo ho Ghana Commercial Bank so wasi uda ewie na wakatu afa controller and accountant general department na obisao se open chance aboso openua opesromenti ana se open TV BS udem nkunya bibia opebia no wakatua fo nkwade abrayan toma oni ensama discount 25% na enkuye enfama na tutua ne kakra na ukon branches 180 branches nationwide anhihye nyina bi wo ho eno premium moringa leaf powder moringa de unim se na haba na adwuma pi ya woso no ana ya frame abafo kwanso tunya bi na oba wo de udi na de wadua na wudi oba pemfo ubenya no fusu de ama akora nanom oba wonyem ebebo ho ba na abo akora so ba wo akora nanom dendendendende bema usupebi na didi oba usupebi na ma pomde no enkoyi kama emfa ema woko de infama any pharmacy bi ebe wo a ebi wo honom Anteke Bar Center omo na akwakofa Spanish garlic mixture edi aba wonya bi hypertension na hawo oba ubunsa sabe ubunsa ne twa ne nansa echi ne kwa acha na otwe ekwa na otwe nu asa ubunsa tenten ebi enkoye Spanish garlic mixture ebe boa papa amani nyina no eto ebetwa herbal shops bia pharmacy ebuso boy filling station na amo na efrewa ija he ya maxima junction na amo si tumika na bra na omwo na auto petrol na ase diesel esi 100 series ya dia so obaji coupon be scratch so achade bi e wo so bi e odia ka eka ho bi nti ya hye no so abobo yafo motufo private taxi commercial car trotro mu nyina monto petrol na emwo mo ne ne nyina enkoye emfa emamo na mo sebra na omwo petrol papa ne gasoline papa dia ene honmo ana ebi odi kan gas oil no ho nyina ana na mo ade abegu a chese afidie no so ye joso no se de kufita kan ye joso no ye fa insan kan 2 to 1 gallon 2 gallon na mo go filling station jahaya maxima junction kono niema enkoye sinapia bafo akofa Sinapi Mobile ediaba se utifie mpo na utimi check account mu utimi use free account mu utimi discount account mu free mobile wallet mu a umpe we straight free to no at all do sika gu mobile no push na akoto account mu krom enti opeta wo ye bia eno a ne te obedale *718*44# eno a eno na bibia akoye edi amount Oxford Institute of Business and Journalism almost bra bana dwumadi radio presenters and film actresses munyina wasemumra expecting ICT and as a software developer munyina acha 1.5 akosi 2 years na chese wo wie kura wo na akro commercial management ICM UK and Finaptex neso so mo yebi remedial classes ni nyina so yebi wo hono enu achi journalism and media studies hospitality ni nyina wasebra ne enche omo kwada so ohwimase Rolex building dano mu tumirikai 20 students ambedika ko 40% discount
ende manyina akoye ede amamo Tony Nash Services wo se ba no se yemfa afidie ensi encheke wo car yehu car ne sun engine na hoden se de ekura wo mo wo car no bia ejije wo no fa no mo service ne kama afi wo boso abeteta nwe nye ayidi ne bet gra ebe ka se obi a wasa abo ogu no num no me pacho ko na kope Tony Nash asoye na omwo nsisi wo car se Toyota, Kia, Ford, GMS, MC, anase Hyundai, Honda, Toyota, BMW, ni Volvo, Benz, Mercedes. Nyina omo ebebo. Jinya se omo etwa high school no aso omo ben Salberg Hotel. Honman omo ewo. Na wasi sika ne sa wie no na etop oil papa ebeboa maka ne nji no egina enya ahode de bia na edi akwaniaba eno ane any oil and lubricant osebra na yemma oil papa ebeboa wo oil papa de a sa abubu ya heavy duty machines ahodo tractors ahodo any motor ahodo cars bia no any oil lubricant ana ebeboa wo opebia to B Adams ana King Solomon Frank Jima wo nyina ewo as magazine wo mo ebeboa ma niam nyina akoyie de amawo na tie we Angels Dominion International Church. Also for down your friend Prophet Joseph Mensah Bible akwapa no kwafo eno benefita ana this Bible ema osofui na djuma wode body abusua esewani ense o kachire ene se ukwa wo hawo no tie bia the Bible no behwehwe mahu hawo no ba bia firi ne aso ano e dia ma Prophet de Psalm 91 and Psalm 93 oil e dia ba protection oil angel protection oil obia jatu amanse nyina pe me pacho wo udi omewu ewu basabase bi koso awaresem adwumasem kratasem anase spiritual attacks anase wakontusem na e bisi basa edua obia kuginatia na niam akuyaba no kuginatia na ebu atoso na ada ho wo nan haba obia tie yeska no akotia na ade bitie ho coin na kope angel protection oil Psalm 91 and Psalm 93 Opibiata, Uben FM security checkpoint ya Ubenyabi, ana Safu Market, Ready Eba, one opportunity savings and loans, Germany, Frankfurt, Peter Osei Mensah, Okonafia Benyabi, USA, Virginia, Mr. Roxon, Subenyabi, Anafe, Aye, London, Mitchem, CR4, Bisa Aye Oba Lady, Anase Lady, Obabo, Anna London, Bali Street. 91 Gent 9000 Gent omo ebeboa obusa Isaac Yaboatena na so fabutra de bia bededin enkan Prophet etena masama Stadium Junction Jarvis oye adwuma yawada ene memeneda na kumasi de timeti Masibola Junction eno eye edwada ene ebenada nkokko ebika nkaw eno so eye Trado Salvation School kosiada nko ana Prophet edi ni dwuma ewo hono na tie Prophet minkancho se uba na so ye ewo kumasi a eye etimeti Masibola Junction a o efimu aye efimu abokanopi ana wo fimu nti obana so ya na chese niam nyina akoyi ama Fred Prophet was 0554 477959 0554 477959 ana say 0504 604122 0504 604122 na ne Prophet Joseph Mensah Bible akwapa no kwafo na etumi abo ibia bededi Paul Specialist Herbal Clinic wo na akwa akofa edupa ede abadwa so herbal herbal powder ene ne mixture ewudwa so ebuso nsaka bia boost immune system no dipedua ne benya hode krefi na agina ho afi bo zanse dem ho yedin cough care herbal mixture eno ya malaria mixture obi a obo kuku bo wa sana fo mfi nyina eti mansanke bi wati bibia be fine afi wakofa jikagiri ede aba jikajeba mesha eno ye friend say jetwato isa say dwuma bonno memedu na jetwato a de jetwato a eni jai buso otona shishishi bo dwuma sa fire sa na bibia akoso kama na wade adua ya mala mesen tonic enso aka ho malaria na ache wo moja so na ate a pebi na emwo bibia ebe fine wo say Sunday bia bra na wo ma odua ne papa nso so eni o mutu special ekoso wo ma so yokonteni fufuo mo o hwobachi kwan a wo mo fe Ewiase just filling station wa number no 0244
544-422 na ne mpanyifo akasa. Franco Trading Enterprise Womada Roma was it to me Canabra na one emwo na bibia be fine. Franco Trading Enterprise was a computer papa fee and honomo afiti open mobile phone Samsung Nokia Itel Tecno Infinix Huawei ne Alcatel SCG and answer Apple phones Franco Trading Enterprise television ahudu nyina TV satellites and also one ede aba Skywave ana se asano nyino de aba sesusu nyina enso ka ho bi wo dum Bubu Bazaar building down no Majaba House edum wa next to YFM office edum ho no ma woni mekom di hwe animu edum ho no ma Prudential Bank hwe animu edum wa Kufo Clinic Keo Morocco eye woni eche MTN office wono ahwa no mo waso brabeto eniam free na auto ane asachi t-shirt e de apeso fra no pa kosi no mienu da bia fra Franco 0245 316969 0245 316969 na no makasa we a balm of Gilead tie Dr. Biaba Santimantemu hasi na doctor adwuma wa bonu ni wiase ne abasoba wasesegu ne matrisi no senka eye medase enko oba beti kukuro kungbara Dr. American office me your friend Dr. Ishon Dr. Edmond Atta Dr. Edmond Atta wono anwaje abasobode eye doctor in alternative medicine, masters in nutrition and dietetics, masters in food science and technology, bachelor degree in agronomy and your friend agro food no higher certificate in phototherapy nina phototherapy nina ya was doctor ni omati ni waji nina no kwa fidia wode sayare bro manfo na busuanya asem ke 20 wususu afi na edru so bra na yemfa fidie diagnose ni pedua na yehu ha no bia na doctor nso no emfa Dr. Edmond what say men kan cho so wode befu nuane na say oboade nuane ya nutrition enu bia na wode nam so na wode asaw yare na afo wadom obi a mepa cho wo yade bi etise obrabuo mu ana se wo mema yomu abafom ana wontime ngo afi obi asichi yade koko hypertension is true cancer or sanity na hoato scan ana for laboratory a chese eno enya sem ketwa kra wo de bebo wo ama bibia etotwa no ni nyina wo de aba wo ye adwuma free dwada kwesi fiada no pa no nso mpa mu kwesi enwumre no num weekends enso no pa no nso mpa mu kwesi enwumre no miensa owa ija hotel junction ana se the cabin MTN office no Echiwa Fre 0240 512171 0240 512171 nane doctor yi atwetwe komo wotem kye no so na menkai wo se wa ma waduane ya wudie no anye wadru ama wo ne ya wudie a chese aduane ya wudie wanhwe ni na anu ankodane eye adru amfa ansa yare ana wani aduane papa ene da bia aduro de bia dro bitimi nimo dro pa de bia dro onu ye bonzo guzo bozo wa me na etwo koda embasa enye kona Dr. Moa we National Gospel Music Awards in FM ena ye de ebremu na adwumadi penifo say oba chance yami had my 1st February 2020 na ani say obetimi avotu e dia my favorite gospel artist pia open asem oba log on www.ngmagh.com na wa vote Shenonson so favorite artist obetime de nkunum anagina wo vote a obe vote e de man vote no end 30th of January pepepe isan say 30th of January ade chin ya 1st February na chese e ko na chese vote na nya adwuma bio enti ya na wa Shenonson in FM ene adwuma ku ahodo na aka e de abom Love FM 4 enso e ka ho be Global Expert Recovery Limited wo munyina e ka ho ebie na tie aboafo ni bi ne Empo Travel and Advisory Consultancy bana kontua yedo kojo omo ana abso yasene ma yede djumedi ede ebremo wo hwo machi kwan a womo ewo patase Vodafone office Vodafone hotel ne hwe ani mu ha ana womo ewo Indostar face pack powder wasi anim na ye basa kuchi bra na yemfa Indostar face pack powder emu anim entoso kama na bibia enkoye opebia to a uko ASF Cosmetics edum pampa so
Las Thomas restaurant no echi ho no mo ana wo mo ewo Sansak sewage wo se bra na ye ma entity e brunya mu wo mo ye promotion kese dia ma manfo opesi ntu forever man ho ibi ma wo a 1100 per an wo je wo na bronya didi mu a ede ekure no wo mo de nansa de esi wo mo de mantete ema ene mema wuni adwuma ye kumase he ya ene my Ghana baabia na ene say forever man who obecho no acho biodigester na for acho 3D deposit 3D wall mural 3D ceiling mural 3D wallpaper na face stamp concrete registration here 300 Ghana cedis nyame adoma jumede nbaso adwoada 20th January 2020 Fox FM aso ye hono mo a anopa no nsia kusi enyumre no 9 na bibia koso kama Dutch Fashions e banentare papa fia hono ese odo anichie Dutch Fashions wono aso ye enye yira kwan uko kumase mo a hono mo anowo ntare papa say designer ones John Foster Max Calavras enje nyina ntade di Max Calavras yes Tia Martins ni nyina no ntade di no Tom Ford ende binim Adidas na Adidas ni nyina wo mo di bia babugu Adidas ni nyina shatawale ko she fake one no Adidas shata ni nyina opibia to a uko maso ye bi wo na yeji natural health clinic wo mo susu aba 33 years ni wunya ho bi ada waye adwuma saa wa wonum nsa wa wo pemma wa wo susu wo de ne ye junso krobu wo de no ekwaye no ho te se wi wonum a wontimi nja twini minu agya no puhu enu achi cocaine tramadol munyina wote momra na ebe mumujai enu achi diabetes stroke STI na muyade fibroid and hepatitis B obi apa wo se momra na yemwa mo bia bekos kama e de amawo omo Breman West woni Sheffield station and di enhwe ni ko obe apostolic sorry Genu Travelers consult wo mo se bra na e bana kwantu se opese ko Jordan, Korea, Israel, ehujina ene wo mo na di nkunu nkura ko vieje na dey wonu dwagina chi do dia fa I said dia static car no Genu Travelers consult wo mo na do be ko na bibia adadi ede amawo so na wa na nopa obeda wia wa na wia beda na dwo sa na wia setie enti se opa kontu papa etu na wa nko ba bia papa te se Genu Travelers consulta de bia na wo hawo ene amane enkoa aneba ntiko na yemfa wo entukwan o hwe machi kwan atafo ma 4 ana wo mo ewo na enema nyina ebekoye ede amawo na do here ni o passport and o birth certificate wo wie akontu ye do kosa condemn mamenka me na me papa Mr. Barnes on na bi ma ko so no Germany o mu tena me papa Mr. Bine ne Barrows Bine me sure mo o mu frame na me lusu mo ya ane obi empacho wuni mi bi ha me lusu contact me fun yesterday okay so for them ti one frame me say mo frame nti bi ya mo frame the friends of Akosibo of yes wa Akosibo of number bi am share frame na mo ontimi nya na anye bo apa enya wa wuni mi na wa me number keka me frame de wa mi enya no de ka wo ma wa mi nim wa edin komo na meka ya I say mon frère Akosibo of na munim number na jese bibia timi fine na mo ya yinyina mo meka ho na emwa ahayesa 104.5 Ewiase mu Nsem dwumadie no ene ho de bema kwan na so wadwenkyere e de abaye wi a na de aka no ato aso bedwafo nyina ada so ha 03220 83581 83582 83583 83584 na yedi nkomo King of Kings and Kranza fried rice said the pass antimemu no nyeji Akosibo no be ko me nwumre kura me po afa and Kranza station wa me sister won me dwan na na mo Awurade house with sana eye brother ba ko fe Joseph Oton space me offer bi wo Joseph ona share me space na mo offer bi wo France and then I would have mentioned her friend Christabel. Yes. Chris, happy birthday to you. Hello, good evening. Yes, sir. Meju so ntafo na bra panyin. Mo papa, me mo official pa. Afin comment here da visa me ne atiase. Mo na nyame amaye nkwane ahode na adwuma no o bone den sani o boni ami na me ba pe kakra me kan se me ma mi asemi I would say a drew bla
Hello. Hello, Sanim Wajo. Mejuso. Udini baby a okasa free. Me pa cho from Ejakwet, me kasa free ko ita so. Ejakwet sin pa cho tie wa. Yo, open na so na ho me pa. Na empeni se aso me ho me te. Peni so bofo ni mabo ayarefo. Na papa no ohun se papa na ni nyenti no obebu no kwasea. Anso nyame ma no ho kwan sada. Na me approach for na sem kakra na ha me se. We nya ka fo no ni pa no abono. Itin ko ko hom prenum prensa no na tense na emu ana fa nko court. Na court ini wa sem ma. Anso the assemblyman na to sem na kuduru no. Why there? Yamisha Panana or Nina and the Wakano. Hello, good evening. Good evening, Ogo. Hey. Condemn. Yes, I would be a Casafri. The family charge I take them Casafri Kuchi. Bema Pacho in Tiway. Condemn. Maybe Papano. On an Eflam and Ueni. Copy say, you been up a Panama Bayano. 10 year one. Be said, Edwin Gova say, okay, you. Me ma yekua pa nsa nyame ma dom ama ma bepi ha nti ne wopia mu bia no menim ye aduasho na papa ne ka no me menim wo pa ho na me mifiri menim ho yie pa nti kua ye ho ya papa no ona afra papa nani na police fo no de me momu de wo be ka ma de achekwa me no mo nya adwene police fo no ma je papa sika enti na mo ye asem no to kan no because papa is wa high ka mama kwache no ni nyina achi Condemn. What man can be papa beyond papa. The 70 papa and in fire. Think a police for Sakwan and Faso. Condemn, police for 9 yards. Nemum son and I be said, you ever turn back Quamano. I 15 cities in all can answer 150 cities. San and Pessimun, because I beg my and fear papa no need this one, I won't need this one. Damn and could this work of Miss or 2 years. And go Benestica, which is the most Mandia. About 150 Ghana cities, 1.5 for BJBR. Hello, good evening. Oh, fast natural clinic. Semen cancer say, can a whole Ghana member 2 years sententem cry, and then me focus sa say no do about Timunya Komo. Fast natural clinic, no omo bojuma. Na yaria or sapa kasiano, hepatitis B, and no the patim, or the whole diabetes, no the whole stomach ulcer, no the whole low sperm count. Yes, I want to be mojuma cry. Obey me a quabaco pet night is a telia, I did in Swiss, Caron, better, ye, being a juma every day. Bomodia, be out when the best ramen about a fast natural clinic. Only problem now unto him wow, a low pressure, I can't say how, and a pressure area casa, a beer, a kuni pabra, unto Yasiamau. My area, they wouldn't say on no confer by only say it would be our one year they won't answer bon coco, how and also branafi, unto me and wow. Doctor said for only chirim. Kumase Fawde Quabre Heya Fawde Fabre Green Light Pop Juan Obinya Doctor. The number near 0243 61 7692 0243 61 7692 Bra Fast Natural Clinic na in 2 yare ase emfama okra eye Lutheran Adult Basic School sebra ebia no wanyini te se condemn nanso wantimi ansua ngoma akachi nso nkachi penyimfo se chia na chia nanso emui bomode abra ene mathematics unya kakra wutimi de adwuma nti bomode ne besua de kakra be hunu kenka no hunu atro onya maths kakra afi technology no nso unya technology hunu de kakra nso eboa ICT unya kakra boa o kene nyina aboma ma onim de kakra ba 1 year afi nso aye bright person awona mo at least 1 or 2 abetime that to ho de so read this all right na say wo ye ne man kakra be there through phone betim de abobra na de yedwuma na abomoden Lutheran Adult Basic School sebra no nche Kumase na nkran school yiwo for ni chirem Kumase de no e wo kwada so estate he ya kwada so estate number ni 0249 553 988 0249 553 988 Kumase e de no nkran so wo be free number we na omonso no makasa 0501 336 2
209 0501 336 209 nafi basic education yentimi mbo ananso wotimi nya bebra wanyini nanso wanko suku wanso anya onso oso ne ode agbave herbal center semen kan cho se bramona soap and cream en no de ebo nipa yare pa wo hunamoni nsayade de oboa ni nyina ne agbave mona soap no wodi dware na the cream nesra oboa entempa na atu ase na ho atimi ato oda agbave tonic abasisi oba bu nsa o kembe ye from akọ anim kra bomode na ehwe bi sa na agbave bam no sese ni pedua general body pains we so ho tutu ni ade nyina betumi akọ am watima akọ anim agbave herbal center e wo Kumase he ya adakọje ache onem kwamo ahimfie ene di hwe anim mfo ni kirem ankran so tuom laptop na be hu wo mo yare bia da so bia fa bra agbave herbal center ni entu ase emfama obetumi afre Dr. Penyina ne di nkomo 0550 677 681 0550 677 681 and 0246 5952 56 na agbaventi me mo 7C's cold liver oil 7C's cold liver oil or say or the omega 3 asemu be boamo free bio na dwene mu pa vitamin A and D asemu ma be akwara bi na dwene mu bie mani sua ngomate ase e bi immune system no ani gina enkomo ani gina sori kutia ya de bia ba oso na wanyare 7C's cold liver oil oboa fa ya onua ne nyina na mboa abusuamu no na nkura wo fie ho nyina o say esese ni pedua ma oscan ye fe matimi fuku ha ti bomoden na onso enye bi na entumi emboa wabrabo Currency Ventures and it is Zahara Mensah ede abedwa so Zahara G capsules de aba Zahara man capsules Zahara Mensah Zahara G capsules Zahara man capsules oboa eno na onye bia o se ye de Mensah no ena enum capsules no na bema am wagina wona so bodwuma se bema prim na fo bema na wo fom se tari atime gina na so bomode an na hwe Zahara kira kwa ndi fiafo nyina ya nomo ena na awukunu mo de sere ye no na bi eto no bia beku bia obetumi nya bi yade be na da so unya Zahara eniema ebetu ase eye bebre kwa ti wudi ane so obekọ ba bi eto nu bia na kopẹ Zahara Mensah Zahara G capsules na Zahara man capsules na sisi wedi wakagire mu wa abrabum fre number yi na dodo apetu bia na watimi anya bi 0246 348 334 0246 348 334 and 0245 191807 0245 1918 07 na bibia ntimi enye kama emfa course kakra na ensambra. Hello, good evening. Bacho Udin, baby, I'll cast free. Papa, Bacho Udin. Bacho Yentia, why? Bacho Yentia, why? If I saw a Panama, it's in the midnight. I meet you. A few rounds there on one is standing. I don't mean just Africa for Jenny Summer. Won't go promote your table. Now, my town to Aben. Gaba could be over 2 million. Also, the Obama, why are they Pamufa? Also, the Obama. Hello, good evening. Good evening. So, Dean, baby, I'll cast free. Condemn Bacho, your family, Amponsa, as I'm teaching crew for him. Bronsano so pay, and I'm from a boy condition actually, sir. Of a Bacho, I don't mind you. Who are coffee man, one and I'm 17 and catch it. Oh, about you, Debia. Okay. Bia edu fiada na ayi o me ofa ma beje me ofa no so akwaje na back pass sanity. Pacho ura ko po lende. Ofra don fura samtia chim. Ofri mo so fura samtia chim fidi mo so chia mo. Ye je ne so fa. Na menua. Openi no kwasem ni wa nya de kura. Obi abaji wa sa se pa ma. Woni na chemienu. Na ne de na ne chefa no wasa wia asa manani fra na wasa ton de mankrofo no wato agi ho steady ti wia se nipa nya omobo no fa wakai what the back ofa no wakai o ya na awere ho hello good evening. Hello good evening baby how can say free Condal o fa se abante wala se wala se hobo ko de
Nyankopɔn adom yɛ te ase sɛ kyerɛ kronkron na na gye so akyia wo yɛntie wɛ megye so kɔndɛm anummerɛ yɛ nneɛma bi ɛkɔ no ɛnyɛ sɛde ɛnɛ adɔ paa na deɛ ɛyɛ kora no sɛ sɛ wokɔdɔ kwaeɛ no ntatea nkɔkɔɔ bi no ɔmo ti gu ho a woanhwɛ yie koraa sɛ bere po bɛgu no na papa yi akɔdɔ mmefuo no ma yɛ bi nim sɛdeɛ ne den si deɛ wotumi dua bɛyi adeɛ bɛkye bɛkɔ na nkrampe akɔtwa firi hɔ na papa yi tumi dua yi kɛnsia mu a ɛnɛ wode kɔ hem ɛnti papa yi nti wasɛɛ ne life sei na deɛ ne ka na wofa ebi kwa de ka mo ntɔ baako bi ade no 300 Ghana yo awala senso de ne bo aba wala senso de ne bo aba 300 International Power Praise Chapel Prophet Council Jemfi ebo na ne power man papa e bodwuma nyasem keto akra man so keni agokwese da bia na o ya asɔre wo ho na o the Bible ne nhwehwɛ mu nkobonkonko de fantine fe no Bible no kwafo Prophet Council Jemfi power man eye mamponten a government hospital na chi hwa na oyɛ council na ne fie da bia ne kwasi ada wa ya asɔre ɛwɔ manso keniago ene fie da bia so mamponten government hospital na chi hɔ no wɔse fa ha bra no mo awɛ ewuo mpofiri mu wo mu fie a mombra afi spiritual knowledge afi spiritual sickness huhumu yare ne huhumu aware na afi oba wonwo any spiritual attack bia de ba power man so be when was this na o you afri o ma ho timi ato wode odumja o ye de ababo ni pa onya wo bi de sra oboa how be da so bi atwi ase ma otimi ko nim kra na o say e fa na o pe bi ato akra new plan station we bi sa Mr. Ogawuli obeje bi ato ho sa na tachi man so behind Ghana Commercial Bank brother Thomas Otto shoes no so bet no bi ato wo ko UK mem so a yenu aba lady ene ye friend no so benye bi wo lady number no na wo UK otimi afra je wo de 07951 977 855 07951 977 855 lady UK obetimi nya bi wo ho na eno so atimi abo amamponten the church premises ho na obenya no ono so obetimi ene na de nkomo na ha obi da wo so bia no obomode na ne power man Prophet Council Jemfi etimi ede nkomo no no ankasa ne number ni mpaso onya prophet ni de nkomo na number ni 0500 550222 0500 550222 and 0556 949 087 0556 949 087 power man na ontumi mo medimafo herbal clinic medimafo herbal clinic me bra o se bra no mbo bema sebi bema na foma ye kete afon esa komu a ayese prepreja de gro man ho oyire de bi power sum bomode ne fo ni kire medimafo herbal clinic no ontumi mo na onyi sa hawo kakrakai emfiri wo so na ebetumi aye kese pa eno ne fe no penis enlargement obebomode biem na aye kese size a wo pe no pepepe na etumi aboawo na se ye mfinhia duasa ekro na abetumi aba na abehwe sa ayare sei bi na waje medimafo herbal clinic se menkanchro se bra candidiatis osi o ye fro typhoid beko hypertension beko cancer utua se stroke yare prostate yare ni nyina ebefiri ho location ni ebuakwa agogo telephone number ni 0245 616 336 0245 616 336 bra na medimafo herbal clinic wow now be man timi gina na so mo adwuma Kennedy digital satellite se menkanchro se bradum Family Plaza on the boss FM di nhwe animu na bra store number first floor store number 2122 oboa e dey na how was bra beje ne ma me boboso yi Kennedy se bra flat screen TVs no 32 inches or the amount 549 40 inches or the amount 899 43 inches or the amount 999 50 inches or the amount 1699 F on your debut. Enya nonko wose afei home theaters otobi oho fufu ponde machine bi oho open brand new laptops air condition deep freezers ni nyina obi oho microwaves any home appliances wose bra saa na akopata so Adom House oni police phone dey hwe ni mo benya Kennedy oho frɛ number 0244 385-128 and 0207 653031 Kennedy Muntimi Emwa Balm of Gilead and your Dr. Edmond Atta
Dr. Edmond Atta Bokuma Sena na kosi bona bodi no kire wono nyasem ketwa wo se wa kwadare wo yarehwem degrees a wo do ne nkra che se wo sua de kwachiri ye pa e wo de doctorate nim enti wo se bra na ha obi da so bia fa bra no fa mo wo se wo de afidie bia ba yare bia wo ho bia wo tra so ebe yi aba eno ye number 1. Number 2, doctor say obo de inhabama on de anuane ye di ya anuane food ya e no de sayare into asema waduane nya waduru enye sa waduru be ye waduane tibomode na bra doctor Edmond Atta no ntime mwa stroke yare or say any liver problem obeye free ho afi oba won wo bebo diabetes be kokoko yare be ko afi hypertension otu ase na stroke yare na cancer yare ni nyina yare mabobo so se fabra no mbo doctor say oye adwuma free dwada kosi fiada e be anopa no so ne fa kosi anwumre no num location is Eja Hotel Junction and I say cabin behind the MTN office for doctor nini nkomo 0240 512171 0240 512171 nane doctor ni nkomo na bibia anya kama nyadua eba center se menka cho so de nyadua eba mesa badwa so nyadua eba mesa tu malaria are na se kra malaria fever kra condemn afi hepatitis no so be free o general body pains be kokra na ho timi ato oba hwehwe bi be ma hwehwe bi nyadua heba mesa no so doctors wo nya malaria nko ade a onum a woni problem bi baby eto no bi abenya bi opedodo atu afre number 0558 5658 90 0558 5658 90 0270417669 0270417669 maybe be to me enya kama enfama yemfa kakra na fi. Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening, baby. Akasa free. Yes, ni asia de. Bacho intio. Nisi mre me din sure free ya. Na sa so do de ko tie se me so me ya sa tini bi. Na mre buo mo bo me frɛ na mre buo. Asa ble we nyina china se papa no. Ka 1.5 de na kan nam si se 150 na me sugu me yem sa re me se adel. Ntino. Ya te ye de bi beka ho e betumbu nim. Hello, good evening. Oya me fa Papa Condemn original Nigeria Kwame Amakon kotwi na obutu mi ameba me doba pa Kwame what is say Papa Yesu adom ne mpa ba kesi akesi amboma ye e de nyame ase Kwame ntiwe kama pa mami ncham so ni so fujo ayo dida na papa many when is to say me raho actually say been predio Nsem no ye dia so ki ni e ni fem and me ni konfo yi bi ya 100% e se mi ho ye ntu steady Ezanse odi efu amobi wache wodu ochefra na bi anyado eni mfie du afi na mu nipa na ni atimi afra wantwa nkochiche ne we watimi ama se bi wacha akoto menina dedi o se papa kwa ni daka se em ko tu nipa bi ni wo heavy a me ma ni konfo ye bi ni membe akohia kwa akujame mam da se na akoko to aze akozi mi to aze kwa me because nipa bi ni ti nipa Ghana ni ni papa. Yeah, that's a Kwame. Hello. When to be so for. Hello, good evening. Good evening, Condemn. But you didn't baby I'll cast free. Good evening, Condemn. Good evening, baby I'll cast free. About your family, I'm free. Capital. Nana Pacho in Tiway. The minister upon it, Mamma Bo. And Yare, Yapa, Mayankasa, Mogadam is your yare ya yanti papa na wanya de tuwadi abanshire mammo na mutikande na yebre na minshire mapa nyami sapa na poku yemfa do twa to kra. Hello, good evening. Good evening. Good evening, baby Alkasa free. Ebenezer ne wa Santia score. Ebenezer mpacho yintewe. De me kan se we de mo rempa we de me mesre Prophet Joseph Mensah ene sofu Joshua so omumwa na ne papa na ne honto no me so me da sepa na hello, good evening. Hello, good evening. About ye me do chat odi me bia kasa free. Me kasa free man pon older man. Me pa cho ba pa odi. Ni din di Bravo. Oba pa yinte we. Amasam kasa pese me kanfa papa na sem no ho ne se.
papa no wabɔ man no nyansakoro no onim sa na ne afira ontimi ma ho bio enti no obo apaton ade no enti de konfo e bi kan no mefoa so monye ne 1.5 am be bia ba ku bia afiri se koro no no wabɔ no why ade ye da wase ne so wadwen kire honorable Alex Donko pechi number 2 assembly member on the committee fo nyina Kwame Jesse brother Yema eja say afi brother Charles Church of Pentecost mu nyina mo ka ho bi chairman mechia mu nyina ready inshira mo ne adwuma pa mobo king of kings my mi nua bay oh ready shout Mr. Yema gaso filling station Nkranza station gaso filling station Mr. Imam and Jema ready shout me see media me tie for there wo twam there hono aso to petrol wo there wo kwa me bo wo bi nhira wo bi wo twam bia na ready nya okese pa manager Ima na onto onkopa nana me pa cho yemra ho na afi ye time no aso nana there na ho na afi tiafo de won say ayade bronya wie say ya hase ya sa hase so mbe bantam na jabre wa so nya ba bi de nkase yagu na sese no nsa ha ye wono ya mfa bibia nwu petrol a enye bo no de ne nan ne nsa se de mesra wo mo ya dum bi keke obi e ba won hwe se de on spetimi abo bia me spetimi aba radio so fi sa akoko bia na yedo e de anya bibi na ka bibi na kakra me ka na se nipa bo ofra chirichichi obaba osana na mato nka ma vare ama me so ha metwa based ti a won so mo ani na na hotel na ma bia no Saturday bia ema ewura mu free ni bia ma it will be to be back okay adekro potami ya ma ewura mu free se energy bia timi bedwale pu ni bi bia na mo no so ni pa bi ba na je wa humi intimates okay ete je nko a na mo mesra mo sa ekwan na kakra no american ti bompa no metu ba akwa afro na aka mienu me junction no so mesra mo bebra droba fo na mo so a mo de wo bi ba munya mo so mo nim ba bi no mesra mo bebre asama droba fo jama se abupua so bi ku obi hwa nya na akọchire obi kwan mako fi fe bi mo mpra na mo de akomfo no mo do mo kọ ho obi a mechi ne sa bia no me de famra kan ya asenana abam no na so far sant ba cho yen kora condemn na meka nyina ne se meka was Moses yankopon ohun papa imobo na sa de assemblyman na kan so no omwa no na ne sanka ne bibia ba me koyi o se me de bia enro mienu pe na me bo hu de ro meka AK47 ye dura be me bia he bi be me bia osusu se waye mre e wo mpam edura wo hia AK47 anasa be ma wo pressure edura wo hia wo abrabum eye e kan sen KTK ye dura eboa be me bia ma otimi de ben eye na dwuma se de se waye de ben oye se wantimi anya wo dwuma se de se wo ya na pressure na tete wo abrabo maka tro se ye de dura ba kwa be kan waye friend se panyin di panyini anasa a new booster system no ema ho ye den ema otimi ye dwuma ya se wo ye de ben uye biara mesra bebre AK47 eye dura ebo nipa bia obi biara ope AK47 number aba frame ti eye 0241 84 74 83 0241 84 74 83 baby biara wo bia pese de adro ni manu bia ne betim de amano me nka kumase so wo kumase ya de a Mr. Branch FM opposite wa won sabeka adro ni bi but wo amano ne na pese de adro ni post wa o frame a ye bekasa o WhatsApp me ye bekasa number ne 0241 84 74 83 0241 84 74 83
na on condemn mama nka asem bi ba ko se obi won ma na no honam ye ne ya pa ye wodro bi wa friend say wonder capsules me ami ne agye edi ho adanse ye dura I don't know me ma obi ntira na me ma obi no wa try her said no so ye den etie se wo trans se ya wo sisi ya wo ye onu mu a e wo mu 20 onu mu kra na wanka so say nipadua na ye kama ni nyina number na oba friend 0241 84 74 83 0241 84 74 83 Medase pa ba ho ye fe pa medase pi se wa na ma ho ye fata hwe atade no na de ma me na me hwe ade so yi to se sto me bo na cheze omo ni agye me ho sa condemn ni ehira ni abiase musem ni mo a me cheche mu nyina mo afeso ye mo ama me hwe me chia mu nyina obi abachia mo afeso ye mo mano me chia mu nyina wate mo hwe friends of condemn for preacher na me o frame na me kra me fa bu kra mfempo o do ano na na je Zion prayer center over Belgium eda edno okosi ansane mo kan nyina de ken ma kem from asara mu nyina da so o mi na 8 years odi for Mike was bo anti age was bo na Antonio mu nyina was bo nyame ya do ma china condemn nim se yaji ahome kofi djuma nko na wa beto aso amaye na rade ya do ma ene e off die kwa kodia na yaji ahome yeah kofi ase boga ko beto aso yo ko meja bi ye ko meja kito ye frona fe bia kure ne da ma se media no na Michael entry condemn atiatia for ne sumo Fireword Ministry page number 2 obetimi afre number na ye 0242 836029 0242-836-029. My number no 0242-836-029. Benedicta, we Fireword member ewo kuchi chicherere unuku same muti mi pa me cha o papa Germany na dino any baby won refi me gia next time na metumi achia enti obetumi ne yasomo my number nam dia tudwa no fra kwasi be direct o page number 2 filling station wa na me wo number no 0242-836-029. Me call na offer Kofi Jiman Kwana the Boga wato aso e de amount yedamase say ya malaria fever what so ko ba go yi scanner me ko tu mile domo ye kasa monwa o se ye mo o ko sika ni mako ni me ko ma me yiri we ye scan o de anya me be fie wa Bonia me na mi ne bi onya me asemunti na bi e masachiro Yesu benti mo ma yasachiro Bonia me na mi ne bi ye mo drabo papa Onya me asemunti ena de masachira Mama Mensah ina mi yedie masachira Yesu bati mi de masachira Wanda ibineja bibi so kwa jam idia de okronfo tachi amwa pa nto bi asa kire wansa kire da